enti machiri baba ako ono so o kasi nanim se o menene ne mienu de yedi yenye bida ti me bra ne frɛ me e ka che nam so na o ka nyina wa de mate enti me didi mu a da afede me so da ye no na yabomi kunu tu enti me ti tu no da ye mu no na me koso ni mu ti me so ni mu no na omu yo mu gina o se fa ne to na me si da bi me den to obewu enti me fa ne to mu pe ka ma me ti me ni no me ka che mi ra no o ye se sa de enye mpaibo abe enfie miensa ana o start company se ne yam afide o to se ya na ho bon e de na chini sa okuru no e de ni chini ya on cry hospital a doctor for akasi nyina ye koi afide o mo se ne yam ade na ase yam no ma ayekuru na ase edidimo enuro no mo de nuro no ma no ma na ya wes ana wojani yes sade be bibidro ti mai bi wo bo ase na oje no no yes enye kwa ti enye ho amane nti o me kototo nkukọ ni ade be ye nti na be 1.5 year de no wonidi onom ti oye no mani wie no na afide na dwa no odi nyina ye koko no odi edidimo ana afide oye sade a obetry mo ahwe to odimu na o se ne bo hyehye no no for so kakra na ma ne ma na du still wotimi didi ba enye kama said the first ban what ye no afi so meso da ye no na papa we same say ayede pa de me nyi me kwaje me na nafu ese me beye eja me koje afuo no be wan yi aye afuo no be ma oyale me de ne ye afuo no na papa no posi entimi nye na ye se beye da ye mu am da wa no ma no be ka chen se me ai ma gyen se me komanim ye ntwen se afuo na me ye ne be ya eja ye afuo ni wie ya afi mu ni ka wo se yete no afi da busanfo so me ye nte ya ye bia omo mpeni ni eja afuo na mu afi da me de me sa so bibia mu a na so da wo kasa kire me da yem na so da no aka na me so no ma na obi atwe me se besene yenko nipa ndem ko na ye papa ya ana obi sanza ada na wo ha oba ne sa o se se obenya na woto dia na ogina ho no tisi we ja be ma no ana ma me ne se obi one ne wo ma ada no we ja be ma no what a word huni va ana o se a e wo no ho so be ja ne den ti da ye me ka che ne se me nja no kon bia me fa so a me yie die menya ne menya enti me ka sa che na me ni tie me ka che mi ra se no ka che se anka me comfort papa no na me kan che se de wo ye nyina ne mehu enti onyam se me nka se me ka che na be ka se mabo ne be yi fi se de me di na chi no no anyam no na no kofo papa no ka che se on twen se obewa me ahwe onya wa ya pa ho no wo e che kofa mpen fo be pa na che no ka che se ti so na no twitwi fom prensa minya ne ye ansa na ode mpa boye pa na pampam nsa no ka che se o sole up to now enti me ka che me ra se we me ka che na ono mu ompem asem obefa na asem se e bia do be ye me ne e be che minya ne de enti me de me nimu e bia me ka che ma me so se wonu de oni anwade bi ode ebu ame enti me ankasa me fight me ye adwuma bi anso enyi yi tie me testi mu pa ana me yes sade a me de ba be damonim na mu bia mo wo bia mabo ame se papa no mafum me de minim se mafum ne dia se mafum no senso nyafum bi na mafum no ana bia otan bi na ode ye me sade a mummu ame na me kunu so nya na yaresa What a word Huni Valley. What a word Huni Valley ampa. Then you know because say a hunemu ya nefu. Ne ba no sunsumo na ya din. So he will be all din. Letting at you from. On the waka or so one some commodity mkra na mfa ho so no de. Sa wonnya mini papa de a untumi no. Ba waka me ma me won fa no. Nti nyame nipa betumi no.
mean to me was on there, and also for Mamma Yina or Munya Minipa. Not just or no dear. So when you be a while bet me do ask my funny or beer, washi. Tinaza or their young commodity about no cast, and I'm the Mimi winning me diamondino. Me funny serious about more macano. Me catch me, mamma, or catch him so bit me you will be in him. I did din some money. And your homes are empty. And no crap. Baby, me could be a me corner say, ayo, me mammy know, ayo, bio, a young one, de beca, dem all becan say, de me to me say, meaning in fro, said behind me, I'm a sumgre. Oh, but you are dim for saying. Oh, bro, 50. Now, didn't you answer? Oh, no, no, problem. I saw the and so okay, you know, say, me da good no, sir. I saw the more thing. O ma ka no mo nsem ketenkete but I saw the more dey pa. E kromo e yo bia wonwa. Aden. Me krokra se bia bibi wo me ne papa ne ntenti na me nka no. E ma se na wo. Imi nwa no mo. E ma num. O nyina ma ware. Penyifo de obi anwale. Pani o ma di mfie sai. Penyo won mo 34 years. Ya to so. 32 years. Ya to so. Me na me to so years. Do chat to credit sai. Do chat to no wo SS3 obewi afi. Me ma no so. Me ma no so omo wo. Obia life da kwam. Kama. Omo ware. Omo ware ashaso ka jense waji mani monyam. E de atopo ho. Se me yes me kofa enso be fa me. E de atopo ho. Ye be ka kofa. Ashase no se me so da e bia na me gine so. Puni kuma se enso be kofa. Se po nkan. Uko mfanti apuna ego bei. Ya nkon kraga fa ye. O se da pun. O de me. Wan fanti punum da pono ho. O e ba kofa. Se na pure da pono nche kra ba kofa. E da pum kra ko ina da pono ho. Asoche bone keke ngo be ba kofa ate. Mate. So ojide we mu. Pacha. Jina bai. Pacha. Ene ojide nyu nkan ate. Amen. Me da se. Wo su ache. O da so mu dizema me. Da enye mesuda ye bia na ono ode me ama wale nipa ko ode mbe ma na ware no na ase nipa no wawu obi a menim na wawu da bi so da na bodamfo ase ne pe no ka jemse mami aware be din papa munyu ase ope nye dai mu unnam na bodamfo so ope mami ne howie be sinna mfa ase me ka te be fiedu ni be sinna o mare eba no oko sabodamfo ase ope na jeja ho wepra bema no he bema no oboase oye adwuma ben oye Ghana made empaboy ye kase de na ye no sisi ano ne ye mu na nkasa nti ontimi nko akini bia so da na oso bia bonituo hey no ya bonitu ai sa so birim dia tutuo ba ko hey yeah so fu bi no Rotin Pitia, Stitova, but it pay. A baby, what? Na uni ma kan so e asa won kwa na problem de ba Ewiase Mu Nsem so o ma ka obi a de o mu nyi o mo say me ha say first no me so da esa na me ka ana ha adwene nkwa na obi ye o nkwa de me di na chi ni kwa do ne papa ne yesei enti no me ka chen ne say wunim de ekoso nti wa hyeda na de bia me ne na ne hia say me hu bibi na maka che me maame na wo ho no papa ne ba na o so obo na mane se na maka ti de bia ne papa ne de omo ye ba ko me maame ka na nsi yanto ko si me maame ne papa ne ntem me maame ne hwedi no so wo no ba no mu wo bibiye fi say de wi a wo ba no starting for beginning no school mu nyina se me ko school we no wo se ne ono so be ka se ko wi ya e wo se wo o maame me jai o ka na sika anso te ne nyina ye nja school no ne ye nkwa aban school wa ya me sa na me nim se bia sika na eni ho na first no so no na adwe e ma se bibi obi betimi aye obi a ofiri ne kotodwemu sa tada abro ne bayese no ese abro yo be fu pa wo be fu kankan se abro adi mfi be aduoson de kono aduoson num yese wo be fu ogida boso wo be fu because antisa na bema so e be fu a bema awi akete odere bema ko se be fu be bonsam ankasa be bonsam Papa Bishop Dr. Jewa du mo na nyimri akra e mo ajo ona kan o so permine fe no beje ewi akete no dere obeje
papa mo adwate watch them ne ma hodo wo so no so otare abankom na kubenkom no ha nso kube ebi wa pa otare nkom no ha ne bi ogina fam bi ko na nsu a ode frudu ne bo no ho na ka so benum nsu a o hwie nsu no kukura no mu a o james na bezi fam nhwie ngu o beje no kubi no otare dua no ho a wonsi asa ko furu we yewu o furu hu no hura ko tare we ho furu no hura ko tare we ho o se fe no beje ewia kete no dere wo mna tayi su kukuru kabiri ni ampare bie no wo mo den ginantwi me ba yin anu o she pa me ma ka so yo me ma ba yi eso gawu ye na ko so bon kan ya transmography eni eso gawu pa ai se hunamu ya na e ba de sunsuma na den bia me ka se obi wa onyi bibia ni se bi wa na hususum krase ni bibia onyi ni gisa to nansa na bompa se wa ti mountains do na ka se oh ante sa we dey fabricated we concocted na bia to na so betra na fe kwa me go me dago no so se me wo fa se dey ya no unse hihye timpa ba wate bachi bema no osunda ya no bi woni no asana ko fa no osunda no bi woni ne se e ba twu fi no ho onu de no ka na no obi warning and say obi warning no ba ono de ya ni say tawa me free obi nchen ba ye no me ka say be ye kurom no e me ma so ma ntimi ye say be me bia me ne betena hyase bia no me emfa woni de besi bia ono na me ne betena enti tama me okazo ne betena na ye koye na papa na ampere no na me si de bi we ka wan prensani chinchen ono na me ne betena enti ono a oka se ma so da yese okopoli keke ne na ahunu yanke yetwa oh obeto jem oyi na wo say enai e ma se na me ma say oba ba akopɛ mema miensa so aprenso mo yo ho de ono na gina wo ye bibia papa oh Rollins na kan o se oboyi beka ba no frantuma abeyi wate achi o se de ne da po ho anapunum e ba ko fa nti abochenko a bibia kam achi David asem na ni achi medasi odi for Joseph Menson ha ana ya dago no so nyina ten odi for Joseph Menson mo akwa odi for nampom design ni sa bushafo bia ho ye boni bia nsi akire yo bi ma akonya na pato na wo de baba no kafo dago no so etwa no fa de konifa na etwa no fa de akobenkum manokra dadi ten no fa sia asem oken e da bi no so keke sabi na dwen ne ho na ya aka papa no bibi kakra o ha ana se bibi asa ni ho na e yo fieri pa na sa bonto sini odi for Joseph Mensa ebe diagnose odi for over to Jolate odi ne design je fami ya du fie kwa pa no kwa fa pese ya du fie nsam a wo kan eye hunhun mu ade amra me sani fa nya hunhun mu ade enko benkum tan okay na de na beyi na ye ne sa amra me sani fa bo suma enko benkum agoma ade ne ye beyi na ye ne sa go eso go ni bia sa sopa says what to highlight no sanwure mu ana odi for yanko e be say diagnose ne hu nsam hodo awum pese hu sa ade na ha o so din design ya du fie ade na ha ya du fie no papa ne ni mu hu bi aya ne papa ni mu hu bi amra me sani fa ni mu hu bi enko benkum tan agoma nsam wo na da hono me ma no yare oso dani abo ntuo pay na pay no na ma ne yem ade no ya sei na se yade bi keke pese hu se tuo na ya bo ba ma no oda yemu no ene na ma ne yemu nyo ma sei no amra me sani fa nya no enko benkum tan etuo na ye odifo na kan sei oh da gwa ma so ni se we de o se da edapo no hu we de nyantom wo mu de asem bia okay abawo isa nyomani na be free ni so oh akoda wa bre o hwe na otimi se wa bre ba bia ni nyam ni awade ya ba man fa na bra aya fa ba man bra otimi nante pacha man bra na meti ase ate
Be what? Medasi. Caveat, probably don't console in Crobis mine or Chicrum and Nicocobra. Assemblyman or hat, maybe Naconia on so Bambi. Na, because you have what and some Bacobacomi and Sunday veterans on Nina, na ya Dagonozo. Caveat. Come in, no cover. Come in, what was it? Babre. Come in, a do baby. Ode yan chia for near tifu nyina no Mr. Me kon Facebook no Ebele Usu Ansa ene Matilda Usu Ansa mu nyina no Usu Ansa na so na Matilda Usu Ansa ba oya share so mon share mon like na mon share oya de pa mi so guso ba hundadu ne mo pa no se kam ne fans nyina e Matilda Usu Ansa me de koma Evelyn so ya de pa ne mo na no de Matilda ana se fans na me de ma no ene wa ba ya de obesan de ma o Ewiase Mu Nsem so kagat yanko kwame yan kanisi Abrantia or Walia Bofrey. Ya need do baby on ma. Abuano Yano and Kawan Centre. Come. Sure. So be you, you. O papa. And the frino. Kwame Berman is Shabo. Say, O papa cram. Kwame, your crabby a friend crabby. So papa cry a crabria. He. We are dang Abrabonens we. Opa, Cochina Quanso bois. And so ye. Sanso na abetete anwomo kwame so ni anwomo ni anwomo pa aban ya de chichire nchachire na mojai na kane ya de tete aba fransen so me say obetimi atete bi e de akwa abrochire kwanso e be si uyi kwame e jade o na shiraba o papa kra ya kra bi so ye de nye uyi e si uyi da na wo ko ba bi papa se menti ase me ya kwame who can work as a Obana one abewan until yet man in co. Abrantiabi or Copaba baby, come or quatrenia about one shot porter. Now, go people and Shannon Bema Sempa, the Brudia at was Basia. Oh, unother fun about 1 penny. About Fred the Macomco. No other question, there will be Medimio, come, Miss Yaquano, or Barney says to say ceiling fire, and mine. Anna Usu. Said ya open, Oquisia. Hwa kwame ya na mema no omunim ne wo animu eti wo kwa wale o papa se da bi me ba me ntiase abrantie se se ne be ma eso dodo ntitra ba bi me a me pe bia ma ngozo den kwame tio susu mu se papa ka so be ha ne ba ngozo yi kwame ani so pe biate kwame tio ne eno so e wombi kwame me ma na de ko hu se ne be ma so papa na de ko hu ye me se enna boys okotre ni ba no be gira wankasa overland o hwe na ni mo nti se wo ko wale papa na so hwe sa ne nyina kwame so be ma so kwame so obi anwo ni mo etu aso ma nko na mche se wo ko wale papa na so hwe so be ma so eno na se ma kwame ni nyina hwe uri ya no aka ne trasa etu ka se papa no wonim ne ntia oya mempremempre kwame he gado so boko de hu mu ni ani so nyina so papa ka so be hawa he gado so boko de kwame boko okay boko yo mi fifie na eba chami tati na yakọ na ochuda ye betra video so o se atie for mesram enne yakọ na ochuda na aba etidi obeti bi avansa we de kwame fifie na eba ankọ na ochuda me de me ka ko wie se utu na mo bi na papa se o mo ntu ajai na aja na shiraba onu koye timi dome wo de emfa wu mu asem ne kra tonche kwa me meti ai na meme ba sandra ne na hoi na sa branche bi so ne me betena na me se me mpira wo se meko kwa me beni kura meko e kura bi am do ba fa so ama wo yam ne manya se se branche no susum yasim ya no ne yam ne manya de je na afa wo ma se se abaifo na we se na wo pe sa no wo pe na me de me sre ya uko fie bi na ja nwe ne se nga ho san toba bi kwatena because ye can say what you want ye mi say dear pa na branti ya papa na nti chinchin so on plan wa den so and abofra wa anka me sin na na ma fokoto so obi di na se be ma atama ni titiri wa amobra be ma wa amobra ntimi hwe o ma ehwe oyire na obi be fa oba me so odu ani be form sa me se odoje bi ankose wa Ewiase ma ne mpabu ate ya na yiri so obeja no asiwa nka be ka bia ma wa se be ma ko he na so mema bia no makofa wo wa se be ma se ma wo ka kire no chuka ko sisai mi da me ka ko sisai obe ko be kotokose wo di ase firi menye se se abrantia ne so ya papa no bibi ande abafra anka what mean antane tanhunu se ya akwa obi di sia de onya ohwe na akwata no sa na me de ne se ye fanya sia de kwame uko ya
Eja wonu entutu afi na hwinim ahomache no miedu hwe kwa me bema ne bema ebo 1 o'clock wo so sorry wo ye bema wo se 1 o'clock wo sorry sabra na atimi sho ba nyin sen hu ahomra no ewiem nyina ye di eframa na nyunyunu etia no atia tete sabaku efa ho a na ahye nyin sen na me ma sele ahomache ye se adwuma we na obefa me ba na me se me mpla wo se wo befa shortcut abebo 442 akwa no kwa me Ubo 442 me bo 550 di ehia me chi me dem chi samfu kwa me Ewiase am wo no 550 ai so bo 442 neba me so bo 550 me mo striker ba kokra na me sure say anisuo huhumu kwa me abedi ayo abedi ayasra bawu obewu a show once na urafi na 7 brothers ha abedi bi no batio na on pene so no de bata dan 7 brothers sanko for kopiasi ononom ne bon sam tawa ya no de ta down piana on sanka no tikoso ka kosi sai be kwa ni ya bu ka kosi sai ya papa obani so nkoso ka kosi sai ya hwemu bi no hwa no me de kwa me ba de papa no me de hu mu asem ne kra to nchen wu mu me pa na 7 brothers wo de mba na wa abadi ya amen abadi ya me da se nkoso 550 me da se 550 abranti be ti ha ono so na ono so sa se ko wi asese na we gay na ya dagu no so ni na ba mu tenanti ba mu obese asem ko ampacho munti asem okai mi friend sorry banam say ya we didi kwala nse ma ya wo ko anam so kwai o so wo ko nsita no wo ko no wo de boy bi awotwe ko nam se awotwe de wani hwan yeso estate why yete no obi a house number ne nkwala ne ta de friend o se awotwe maami B2 no ye dokono no ne nana no wote ne ko nam se wode ne ko he wo se ma wo so opena sem to nam se awrade akora ye kwedi obi betunu Amansa buafo kwasi buafo breakum number 1 na dia onu nua muche ninjas eso bia sinani yankwa buafo video Come e che busuafo nyina pia amechem papa na bi obokum na bi obi amemwajo come here ene ma memra mu yie na mo hu se adebo e clear oje hu achinya enye yie minim de ntie ne nkoso de ne nam ho no ba bi ono ampa wase wadi ma de ne ese ne wadi ma de ba bi ode ade ne nam no menhu hwe ti ababa wana sem a wokan yi eno heno man kam glass no waso ti ababa wana sem a wokan yi kwa mo pese o kire se yeso bi betru yeah no for comment na wow I'm for comment na making care we say be bedroom buafo na de ma me nya na boy yeah what board na me repeat ya ka say na je man so pe no aduna sa na ma na boy na na di esre me glass na she kwame ti asema koso ni ye forget bibia ento person chem se sabi ento hia ni do ware enye ya na e na person che o hia ni de sabi ento bi ni sika ento hia ni woni do obi ware enye ye eyeye buafo why you get Apollo no Apollo I mean yeah Apollo bia tuazu asema baba wa na kan tie kwame hwede o kan ye omodam ge no to no omodam ana ye wo sum bi wo hanu ma mo nhyeda ngi sunsun se bebre ni ansa na be bre ne so po be ba bonte abeka no so ten ninja any more than ninja de be bre ne so po ba bonte na chesa na adredre no de kumzi chila mafu hwe asema na o kan ye no hwe dayem hwe ma wo hunu 30 years o so daye bobi tuo esodaye ersika di nachi osodaye wanyem yeso ba wa me ahwe tie niam a ekoso nte na bakosem na wo kan ye afa kan o mobo wa bre hu wa fa niam bebre mu entutu na aka chem se obi be se be obi be fa oba enti no ya abedi ya sabi
eya but to say you na abaware obanso you na abaware no chede obi de beko enti o pese sabi obi enyina na benye sika abu so ansane ya ware na da bi yemu bi won ma bi aya ko hu oba bi kura kwate ne penata tam ye ni ba bi mpoda ense pe oba ma oba ti ase me ye ne dai so so na ni se ye boy yem tu sa na e se yem ni nyina yem ni nyina to mi sai man be ya du ni nam ensem na ye nua ba na ka no ma ye mfa ni agro wa face niema koso sunsum ni nua kra mpoko ka bi hwe you see on say awofo bible aka sabe na nkoso ka bi say ye say ja ni shiraba ja wa ni shiraba ja shiraba mpa but me to say na say me papa wo me na me do stage bi wa nhwe me mitu sa me bra wa brabom ka betu abom wa amwa me America 9 e ma me giri kokoduru ba bi na me bo me bra na o ka kire me say wo papa wa nhwe me ntime me so me no nya fine na ba yi me nam so me bom na bo fa no kwese okowari a wa so tumi show be ma say o de o me mfire nkika o tete no ka bi okay fine o ko hwe wan but obi so be check o hwe bi and ba o hwe de necessity no hwe bi mo flap da bi da za de bi mo flap ni ma wo de ba fu wa fi bi mo flap ni ma o say de o ka no so na o hwe bi mo flap ni na bi aba no o hwe fa no ma no eno de enye no eno nye case de me kan say eja shiraba e no kure but se wan hwe ba na ba titi ni mawuram na se odi yie ne nyame boa na sa akora no nyame anya na adom na sa akora no tutwi na ni a ontome na emfa wan hwe ba maame bi ana titi ni mawuram ade ahwe ne ba university awie ama akora na ba di yie ne na sa akora no total wo de bra no otoka akoma na maame obon ho ka ebra na ka jam sabe atopa sabe otweawo ya wo uwu ya ja omgu kwa ya se na nam wo no e ya wo ba fu di we de don boafo yes me amini etino ma ye uwu ba shoba doba akwa no oye mfum so kra se be wo na chiri ba do no di na chi oye ne papa mfum so ko ka se ma ni tia ne papa ono so nya house papa ka che se fa no twitwi fo mo prince ne sande babo bon trim prince sa na pampam pabo it was spiritual implications. Was it Pabwa a dream prince pa ekutaniema bebre o deliver no eja this is serious yem fam Pabwa mpaye ba pampam edi anko na ba ne kan etitia fom kwa me bibi koso bafo no o se o de ne yiri akoto po ho ankaza punu mu tinyere sunsum o se po ho ni nyere sunsum mu sam empo o se papa ni tibi bie na no mre bi kan na physical we de na nya daim na wom intino sa no mensam na papa no ne keka no e ho na na nkoso ka no nkoso ho no fato because one show ba na se oba nso se benyame ko kira na ne kakra obedi no on fa mre o se wugidi enti okotra ba bi na so bedum na anya dwuma bofo inda so wom abrante no ekwan bia so ni da so wom okay me sha baba no nkura se mo mpa ba ndi ka che mo wan ka se oba no wonya no onye dai tunifo so me no me ka se wonya oba no chance oba ntanachi oh yeah that man so be ka se wonya oba onja no ndi tunifo so no be get o ezi no se na me ka ti o sumbi word ma kwame o mo believe in spiritualism sa bebri ndi ka che jaman so me wan ka se wonya no na baba bonti aba beka ebi ni eni aba no be ma no onhwe ye ne oba na board aduku edi defend no mo ekotania boa ne be wi ache wo ho beto awie na akwa ache kwa ko yina man no so no be baba intimase se papa no eniema wo ye ne ema wo ye wo na ju se obi ntimi na bibetimi no bibi Ewiase onya betre because bi ntimi nko wo ma o mama akoma ko 10 bekom krebi asabi o mo aka nkra nyehwe papa bia o ya na na ya no obagu akra na to asansu na wo nche dante wani hwa akra no na akra ne bebre na wo nsanka atsem papa mfanto na bra boso na wo timi no kama ya dentia ye ne aba onya betre se nyame na nkasa enso no na ha ya wa be onya ne fa hodie na o te ne nka no ademanso oye ko kan mo ya no mu diga be kai o do kan bi se o hwene no bi be ma o de se o de o kwa ware so fo beneza o se bia na o ma hwe police ni no mo se o ba ka se fa ko police it is mo ko police e di ka hwe japade asa ani ko zo ka sai o to ba na japade asa si bo fo so ka sa hwe microphone bi na si chela ma fo ba bitu ako ogoranko nya papa tin to so ya na we ka se bia na bi ntiase
kɔware wokɔhunu sɛ fie hɔ nyɛ wowɔ akoduro na ade kɔ hɔ hwɛ akoduro wɔne wɔba so na sɛ wosamene mu akokoduro deɛ wobɛnya akokoduro adi akɔware bɛsi w'ani bɛba ho so na ahyɛ amene mu efie wɔnyɛ wɔsɛ me deɛ medɔ nipa no nti mekɔ efie wɔnyɛ sɛ sɛ bonsam te fie ɔhwɛ bɛyi bonsam ne deɛ ɛgye sɛ na ɔba bɛyɛ de sɛ nyɛ de bɛyi bonsam wobi a bɛyi bonsam ka sɛ ɔbɛha wo a ɔbɛkyekye wa aprakyɛ bi wɔ tu kwan ne wɔfa ne yɛ bɛyi bonsam asɛm ɔka kyerɛ ne sɛ woyɛ yie ni aburokyire woyɛ yɛ Ghana tena yɛ a ɔkɔ baako ne abɔ no mmienu ne abɔ no ne ɔbɛkra ne wɔfa no de tɔ so nan na wɔkɔ no wankra ne wɔfa no ɔkɔ deɛ bɔɔ no nti ɔduru akura no asɛ no ɔfa sɛ akwasi no wɔn ani ka o womu atete roti a ɔto wokɔhwerɛ trɛ gya woka sɛ wode ɔgye me wote asa aboɔ do aba wɔsɛ atete roti a wɔto wokɔhwerɛ trɛ gya wɔna tumi kɔtumi ka kyerɛ m sɛ hwɛ ɔmo mbɔ mpayɛ no ɔsɛ abayifo bebrebe oyi abayifo nko a ɔsɛ ne wɔfa se so boa ɔsɛ wode hwɛ adeɛ wei fe ɔbɛfe ɔmo mo fe wɔna ne wokɔ nwura mu ɔtumi ka kyerɛ sɛ hwɛ wohyɛ mmɔhwɛ na kasa anwo ne na sisi fam o wona ahyɛ mmɔhwɛ na kasa anwo wobɛtumi akyerɛ gye no bɛrima wɔhunu deɛ aka kyerɛ wɔ fie hɔ nyɛ ma wɔhunu wɔsɛ me sɛ ɛkɔ hɔ wɔba no ɔgye w'akyi no a ɔba abɔsoɔ na waka bi ma wɔ no sɛ mabɛda wɔsɛ ɔbɔ ma wia wo na anadwoɛ yɛna meka mo nti aseɛ ɛfie wɔnya gya waleɛ no yɛfa waleɛ nkɔ ha bio awaleɛ bia sɔfo da waleɛ kɔ ha bi yɛfa waleɛ nkɔ ha bi enti wowɔ asase so a wobɔ bra na ɔba na ɔkɔfa no no wonya ho tɔ wɔ mu na bɛnya amanneɛ wɔ mu a wɛsrɛ wo ada ɛnkɔɔtɔm woyɛ ɔba wokɔ fie hɔ bɛrima na wokɔ fie kɔware no efie wɔnyɛ efie wɔgya dam bɛpakyɛ sa wɔakyi tɔm awale deɛ wɔle kɔɛ me kɔtempra ɛfa so wɔ se sɛ wobɛkɔ kɔware na akɔkɔ hunu amanneɛ akɔda gyam so wokɔ fie akwasi bafo fie abosafo nkɔ de ku fie wɔne kyɛ sɛ akwasi bafo efie wɔnyɛ wɔsi me pɛni nti me dɔni nti mede makoma ne ɔdɔ bɛkɔ fie jeka kɔsi sɛn yɛna metufo sɛ sɛ wobɛkɔ fie no a wobɛhunu amane no wode agyae kɔtwe mpɛ na ho bɛtɔ wɔ a wobɛnya sika bɛdidi na bɛnya bi atɔ hɔ no ma ɛyɛ te sɛ wobɛkɔ di akyire na wobɛyɛ yareɛ na wotumi nsɔreɛ na woda wo ne yɛpɛgya woɔ wobɛgya wɔkyɛ die bɛma ɔnwamane a ɔkotom ale mesɛ malam bi atietie Facebook fo no ɔmɔde ablɔke malam no wate ɔmɔde ablɔke no ma me so ɔnwamane a akoda mu ɔnwamane bɛma no akoda mu deɛ duwa nya bɔ pampam yɛyɛ wo sei na de akyiri ɛti asɛ sɛ na hunu yɛ na wodwane yɛ a bible kora sɛ dwane gye wo kra nkwa yɛka bibiaa ma so dendenden montie yɛka bia montie awareɛ wɔ yɛfa nkɔ bi no tɔn mokɔ ware ɔsɔfo ka kyerɛ sɛ sɔfo bi akyɛ nkɔm wɔna ware no ɛbɛyɛ sɛne yɛmfɛ aduɔkoro nti woka kɔsi sɛn ɛbisa asɛm sɛne yɛmfɛ aduɔkoro sɛ na ɔwɔ mɛboa sɛne yɛmfɛ sɛn aduɔkoro na mni hɔ bi no asa na ɔwɔ ɛnɛ yɛ atwa sɛ yɛmfɛ aduɔkoro sa na ɔwɔ ka bu de ɔyɛmbɛyɛ nti woka kɔsi sɛn ɛnɛ twam mɔte system wonya 18 19 to bɛwɔ wɔ eti bɛ mi ka kyɛ no ɔbɛma no ɔkɔdam ɔmɔ mpa yɛ sɛ ɔbɛtuma firim 12 ɔbɛtuma gyina pa gye no ofirim no wotɔ no wie yɛ na mɛne ni akyerɛ biem onya no okay ɔnkɔta meda ase agyama nso akyɛ no adwene nanso ɛtu gye bɛma no meda ase ɔgara na ate ne ka no ɛnkyɛ de paate bɛtoa so anuanom mmiɛnsa te fie a ɔmo nyinaa de kɔ na ha mo na ɛhu yie papapapa anuanom mmiɛnsa ɔmo nyinaa de kɔ na atete wɔ mo na ɛhu na ɛwɔ wa wɔn ba na ɔmɛka wɔn akosɛm live Ewiase Mu Nsem so ɛwɔ nhyia 104.5 FM a yɛwie a na paate nso atoa so ɛbɛtɛ ntwa ahom na ɛde nsɛm nyinaa ɛde mu ntoa Say malaria fever, what drowning in your Dua Heba Mr. Fre 0270417669.
Celebites, bitters are Daniel Musham, Edadi, Celebites, Papa. So, per clinica, what would you? This church alongside the road. You're at Singer Junction, Royal Ameta Road, opposite Thai massage hall. Your main office. Dunamis Plus, your contact 0242 174287. Dunamis Plus, we give you the quality. From Paso Beshi from na me hu say awa afide akra neighbor no why they were free ti papa no yes we yin say free so na be ma na busan for say akra na ye die na me san ko me papa ho back na kase ni na yes wa bobo nnua ewo no yes sade a embenfo no nkotena ase ti kase ni mu ano pie ebie na no say nkawo unya me do nyame a wo som no odo pa anka meku na hye na meku no wi a akwan bi a mefa so a wo so obehye won akonfo no ende nyame na meku ya amfa na asem timididi mu na mesa na be ma no kotena ye timine be ma no kotena ye no ana ho ade ye ne ba so se o me ye me ho ade to be ye me ho ade na mekoe no neja de me de be bo ni bia enyeye afi de se me frɛ na oka obi nkasa asɛmre o sa asɛm sia me frɛ no phone so na me chia no the same thing ti ma me jai afrɛ no na ma me ka kyerɛ me sɛ ade na me frɛ papa no de bi o kasa na me ka kyerɛ sɛ me frɛ na asɛm o ka no ene me bo so nye den enje so ise ma ware me free ni nkyɛn me nwan de me di na chi no ɔno waware wawo me nsa ba won ware ɔno kro ɔte papa ne nkyɛ papa na agye no ade na me ya ma ware me free papa ne nkyɛn ɔde me nam enuam be ɔpa enua be obekɔ bia obo me din sɛ mabra bo nkoye e ma me so mabra bo be koye pa ade ane ne ɔno ɔnte ase enti machiri baba ako ɔno so wɔ ɔkasi nanim sɛ ɔmenene ne mienu de yedie yenye bida ti me bra ne frɛ me e ka kyɛ na me sɛ na ɔka nyina ma de mate enti me didi mu a da afede me so da ye no na yabo me kunu tuo enti me ti tuo no da ye mu no na me koso ni mu ti me so ni mu no na omu yo mu gina osefa ne to na me si da bi me den to obewu enti me fa ne to mu peka ma me ti me ni no me ka che mi ra no o yes sa de enye mpaibo abe enfie miensa ana o start company se ne yam afide o to se yana na ho bon e di na chini sa okru no e di ni chini ya e won cry hospital a doctor fu akasi nyina ye koi afide o mo se ne yam ade na ase yam no ma ayekuru na ase e di mo enuro no mo di nuro no ma no ma na ye wes
ana ogya ne yɛ sɛ saa deɛ bɛba bibiduro ti mai bi wɔ boase na ɔgye no na ɔyɛ sɛ ɛnyɛ kwa ti ɛnyɛ ho amane nti ɔmeyɛ kɔtotɔ nkokɔ ne ade bɛyɛ nti ne bɛ 1.5 year de ne wɔ ne di ɔnom ti ɔyɛ no mani wie no na afi deɛ na adwa no odi nyina yɛ koko no odi edidi mu ana afi deɛ ɔyɛ sɛ saa deɛ a ɔbɛtra mu ahwɛ to odi mu na ɔse ne bo hyehye no na ɔfɔ so nkakra na ma ne ma na duru still wotimi didi ba enye kama said the first pan wɔteɛ no afei nso mɛso daeɛ no na papa we same sɛ ayedie pa de menyi mekɔgye me na nafu ɛsɛ mebɛyɛ ɛgya mekɔgye afuo no bɛ 1 year yɛ afuo no bɛ ma ɔyale me de ne yɛ afuo no na papa no posi ntimi nyɛ na yɛsɛ bɛyɛ daeɛ mu a me dawa no ma na ɔbɛka kyɛn sɛ me ai ma adwen sɛ mekɔ manim yɛn twɛn sɛ afuo no a meyɛ ne bɛyɛ ɛgya yɛyɛ afuo no wie yɛ afi mu ni ka wɔsi yɛte no afi da busuafo so mo yɛ nte yɛayɛ bia ɔmo mpene ne yɛgya afuo na mo afi da me de me sa so bibia mu a mɛso da wɔkasa kyerɛ me daeɛ mu mɛso da no aka na me so no ma na obi atwe me sɛ bɛsene yɛnkɔ nipa ndem kɔ na yɛ papa ya ana obu sansa ada na wo ha oba no sa ɔse sɛ obenya na wotɔ de ya na ogyina ho no tisi wagya bɛma no ana maame ne sɛ obi ɔne ne wɔ ma ada no wagya bɛma no ana ɔse a ɛwɔ no hɔ so obegya ne de nti da yɛ meka kyerɛ ne sɛ mengyaa no kwan bi a mefa so a meyie die menya no menya enti meka saa kyɛ na m'ani teɛ meka kyerɛ mi rase sei no ka kyerɛ sɛ anka men comfort papa no na menka kyerɛ sɛ de wɔyɛ nyina ne mahu enti onyam se menka sɛ meka kyerɛ no ɔbɛka sɛ mabɔ no bɛyi fi sɛ de me di n'akyi no no anyam no na nokɔfo papa no ka kyerɛ sɛ ɔntwɛn sɛ ɔbɛwa me ahwɛ onya 1 year pa ho no ɔwo English ɔsɛ hɛ ɛwo kwadwo crazy dog bɔdanfo ɛho eluku ade han shift to head sɛ yɛ yi na kai bɔ na follow da wan ke bɛda na save heart na da yɛ ma wole di temperature wa run high ka winu sɛ infante fo mote brofo sa infante ni ntimi nka ne krumu ka sɛ infante abra brofo mem hwɛ sɛ maame infante wone ne ba kodwo infante mo nkonkranda na mo foro ka mo duru nkran circle ena akola ketu yi twa ka mu ka kwam ka ko bɔ no so ba pepe behwe wo le di maame infante so ne ba isa jai ba see English ɔsɛ hɛ ɛwo kodwo crazy dog bɔdanfo ɛho eluku ade han shift to head sɛ yɛ yi na kai bɔ na follow da wan ke bɛda na save heart na da yɛ ma wole di temperature wa run high ni ofuna umsebenzi matota ni ofuna umsebenzi matota Party Ewiase Mu Nsem so enable live on 104.5 FM ipacho oko YouTube and Share TV Facebook and 104.5 FM na fe oko Multi TV decoder no so e Pimside TV and Sameng TV abranche mo ko ba ja what is say nyame adom ho e ipacho wudi pacho e friend Abbas Moro what did you say pacho me 32 years 32 Abbas ukrom ne he pacho me free north anu mo yesay pacho e me nsane aba ha anuanom mo yesay anuanom de ye doso be say me ha ni kan be 12 de be boro 12 kezo nu anuanom no Moro
I said penibia owo peti ni man doso ti omu a ben se ba ko pie fie onum krachi amane I say mpapa ni ona mbechia me ba no say ai no fe korabako fa me dari ni bremi no hwehwe mu o say fro say o say bi fa moro o say moro dia na so so o say ni mini moro una ne mame ho ahwan no me ko wo kasa pe no unie unu anyini sa no enkwada no doso ndi oni bo ma no mo na nyimre de boko emse yabusiam ayo se yabusiam no ma bi koswa okay free se manifi e beduru sampam benso ama abusa ho asam kran so amhu waye no menhye na nya ho ansan free me papa ana me kan se me nana ne ma ebepem ne nana no so menhu obi a ase me kan se ne nsam ewu bi se bia waye adwuma ana se nipa no kran poni se bia eba adwumaden a mehu so mu ye adwumaden pa yanso se bia ska beto nsen bi se bia ska kese a obetumi dia ya de a ebe so wani no eno menhu bi da ana no so kran na nchen kra se awale problem so esai ade ba ko ai sa eda so wa abusuanu ama nkra no ya busa mpanyifo no ama ebi ayiya no ebi so anu yiwo modem ayo no so eno so ase ntiase ye ntiase ntina ma anwumre ya dwa beto am se ye de ya ka obeto manim muro akwaba ya ja na o muro de ansai me de nza me tiase si ya me driver ni me first car men kan se ka ura de ma me ka no kohwe ho second one me sa nya so eno so oba me ne te ene tam ka asafo a e de komo ka ura se wonye ne ka third one so ya sa don no me ankasa ase eduru ba bi na me ne ka ura ne ntem nsensem ana me ja ka na chiridi se me ja lance scratch to honom na me sinfo na me di umachi me no mu ya adwuma enu na chi me tena fi be 5 years a chire na me bla ba kokofa ka e last year adwuma me na me bla ye ka no to from 2 times e de ka nya nkwantia afenu ska bua no se bia metimi dia ya de nyina satam ska no esa de kohwe me ho yale ana ma me no mu me ne oba me ne betena se oba we de me ne tena se abobla so wona ne betena se beduru ba bi no bo so ne to wa eno ani bia me koma busuafo ho aba eno ano no kwa omba bi noro oye moro oda sunzumi ne oda pacho bibisa de mi bibisa bibisa na utras na adwere ho afiri he moro eno ne yabusa de aye de ba no moro so fro nyame me pacho wan wajina kata so abampa ya se tweda mpo nyankopon allah so ha ne omode no nso ado ma me pacho ma ye de wo se mi ye bia wa tajud ma ye de wo se mi ye bia solution ma what diagnose on because na wan kasa osuban ya kasa bai fasa fa kuma ka ura ise bia na ja pacho e bia ke me amisuban ya me aminu amai mu mutu so omu se dia so nka omu so sa problem na no musu face entimu nipa 12 na jiri na mo sa ha na say mo mi ensankwa me fa sa abusuan ni nyina nipa 12 no abusuan ni nyina o papa ti ase pacho papa won ti ase o ma me nso e ma me do ti ase oh okay na osu krom ne he if enough na of the session boko na oko fie oko diagnose Trebia fie abosum bi ni bi a mpanifo kɔgye na afesi hɔ yɛse ekramfo ya kristofo enni twaka na afa ni edi nya wabusa yabusa sa asɛm na mpanyimfo a no mu hɔ no ma no yɛ sisi mu bia ni hɔ no ma wate ase bi a wokɔ nanim se bi a wobɛkyerɛ se bi a ade se ni se no hɔ no amu nyina wu sisi sa mpanyimfo no mu nyina ni hɔ amu nyina wu mu nyina ni hɔ nti ko fie obi ani hɔ nti sisi omo maka ne de omo maka ne ye omo a ubusa we obaka se me kwa sole we de me hu time me ya sala we de me hu oni de hu time oni de hu time moro bibi o di sie moro on se me je hamani se de akutampa ha ni hwe asidu nketia no ha ma hamani hwe wo moro
bibi wana odizie moro bibi enu mpemfo no do ubusa de obebusa no de obu ho no de wonimu no ono no be ka chose bi ase ni se moro bibi anti baabi ofio bibi nse baabi oko busa mfie bibi ani ho me ifio de me busa mpemfo no me se papa ayi eye me nana bema so ono ode me fanse boso me eba ya no ye de na osomo no diziti no ye de nim se sad na ono no som no na ada no hawa edi ye nanafo na na se ne ma no achidi anu de enu ne ewo ho anu de ewo ho esi ho ewo ho wodi wani ehu me de mani ehu bi atizan me de mani hu eyebo ana ya omutwa moja no motutu akoko takra ne bia omode atatara ho esi ho afie esi dan bem dano omasi no ranu an ana omode esere aboso na no kwaje na aboso ne si dem ho na mu nyina we me kremoni we me kristo ni nti emfa ho sanete na den ka odo ni ko hei mia me konof ema satamna ebe ni sane mano koso no mia me konof satamna menana ba akotiase ema me ko kachira ni se majuma sam enkoye ano no ne yese me nkohu sa me papa no ba me ko na me ko hu se sa de no ho hwan dia se met me ga abusuya no hwan na ko jiye nipa poti okoje ye me na nanu na ekoje wa musani din je dem ho odi woni ehu medimani ehu hwan na ka chedo mutwa mujagu so ba mo jande mia o mo twa bia ma mia ma hu hwan na ko twa ye me papa ba ko ba o se onte ase ko twa mujagu so amodi woni hu sama na ha no wo na akoy sama na ha no wo no na ko wontimi anso no ma wontimi anka se opa machine na machine ko GBC fi onom wontimi ana wa musa me ha wona me ka kire me nana no a wono no yese me nko cha me papa no wono mo ma me fo na papa fam me papa fam ti o sisi a ti o ka se asel bibia ko isi oba no ko tin fa ka sa fo asem de ko ma ka una je ikuno kwadefo je wade je ka aya asemu moro moro ze ka kura me ka me me blado konya moro na ayen tin ka ta ba jizan so ho so ha kwa ama nkna bo pa moro feri fa ka ta ne feri ka ka alamo bites kamu dia se anya muru amin ton saka kawati alamo bites alamo yanka science edia him Ghana fana nyina yasime nyina diatum alamo bites authentic African herbal bitters as say Raj King Chabie Raj King Chabie na fe NS DJ Clinton so Chabie yira ne basa number Facebook ja in the comments no don't be no mo church ya no church has mo feel it bien kamuli yanka science nu tiny hamani nu dia you transmogrifier come jalamo dia odin de odin sin yebo alomo bites e ba chono ma sabi nu nyansam ajeto ho na basa bia o fa fura onka ho o ma kwada no fo nsam mo dia na hye no se no bites die ni kwa se oko ho India spiritual doctor Ako India ba noko share diwa shaka Gaba Singh Ali Atanu nyina ko sha o mo ko je dua no hye so bia made no magi bi ntentem ko da won timi kasa na se won timi nante o mawu na yefrumu na ato chebe India spiritual doctor won fie ko men so da no ajon so me ensem fata da biada ba ma kitikiti abana ese boyi ene wu abekosi buafo ya ko na so ade na pray fin nanum mo fa kon kedi gogu so India spiritual doctor no go na syphilis o tua se wona so ye to bia nyeja no gra India so bia ntom ka nomra ya se okro wei abefo twa so na mo boa abefo bia ntwa so na ko India ho be kire bi free na afa warim sensem basa da bia counseling abrante bia ko ware ba no virgin na abrante na sem ne se aba no hu sane no wona pepom twede da bia twede wa ko twadia ba no hu sane na afa hu de onye also do bai akọ council sama bre se de council ye ka se warim sensem basa yi no ko hu so ba ko no se be ma me ka cho play fa se o do ba na koto helmet no
because I can be any to abandon a quarter helmet and you could down out the Ashaboko, no Akoda, be on your way. You are India Zebra. No diagnosis of 4 tomorrow, my sister, come on, because you are for Nasi. Promise and fail, Hamodi. When you back could do SF Mojuma, oh, Pejuma, what else should do? You're funny pancron, you're holding, yes, my friend. Hey, no, Johnny, go away, your face like monkey. Since me been to him to by 4, I don't want to me by 4. India Zebra, no one tentum. Galam say for, so ya love ya pepe, so ya putuzo if you go in India Zebra, no one says you come. What on 17 and chance man in for to the Birada, India Zebra. Love me alone, or part never don't go. And now, for some main countries, oh, I have not got 18. No fancha me, it's a coffee need him. Tell me, Hinabo. Hinabo, and as one answer as one year. I have not been 18 on the signboard, Nippon say, we are the Moyajma Yawada, if you're a minute, and not Quesiada. Push off my year 0240 553682, 0240 553682, 0208 297 825, 0208 297 825. Oyajma Yawada, if you're a minute, and not Quesiada. Akiba Travel and Tour Services. What's on the night if you're sharing what Philip Trabian, what you want to get us? At the national, Nanso, Minia, worry no more. Keep our travel and tour services, so be on Tomica Nomra. And in episode 2 Kako, Canada, UK, and I say US, Switzerland, and I say Japan. Akiba Travel and Tour Services no may come for Amawo. Ghana Tourism Authority at Timsu Pine, stamping near Sobian Tomica Nonco, accommodation, visa, Honsa, and Unihonkra. Channel Tokyo, Japan, July 2021, Basso, Tentem, the enhancement July and Nuho, Sasha Samaria, Bedouin BIB, Oko July now, Baconia close to Bibia, the Akiba Si Obian Tomica Nomra, Yama 100% satisfaction, any assurance say the Hoko. One more Kumasi, our Swansea Central Mosque. No one nearby 0244 219836 0244 219836. Akiba Travel and Tour Services. Makodru Aya Franco I say yeah. Ibacho Kakara Boataso Ufru Kikutume Betofuna may come for Franco Namawo. Franco a phone papa fee or your ton salala phone. Phone basa basa de Tobi Ho. Franco I say yeah. Bomodina Konakofe. That's a phone spa a Franco Pracope. Sansa a phone papa. If you know, Nipacho anatomy ni more Alcatel, Apple, Nokia, Tecno, XTG, Samsung, Infinix, Huawei, Nikan Wiano, a Franco Nesoko, and after your satellite TV, Genesis, Skyward Nafi, Asano, there you can help. Accessories at Tahopo, Isachakanapaya, SD card, charges, pen drive, power bank, USB cable, digital watches, mobile Wi-Fi, there can be a Franco. Branches back of Akusia, no suppose more term in here. A Jabancha Overdum, Challenge Bookshop, YFM Chaho, Malcolm Shadimu, Prudential Baku Shadimu, and a Faku 4 Clinic and Shadimu. Kajetia new market, Bakoso Honum, Monia Kajudian Tentem, Sansa, Ibia, Kama, or Franco, as your year. Pusa Humai 0206 310483, 0206 310483, and 0245 232091, 0245 232091. What if for Joseph Mensa? One of the fita friend of purify and sanctify and the Bible and Safamano say, Quay, Cofa Kodijuma, and Papa or Yosa, or the Bodjumapa, and you know, could answering also the Bible not transmogrify, no, I didn't air soon Sumasema, or Modia, Nija Honkra, or China or Transa Yajuma, no way Juma, or China Bayajuma, Kumasi, Etimetim, Tabumbola Junction, Piomodian Honko. One knock for Angel Protection Oil, some 91 and 23 about just so be a new Subi. Sentinel so issue and Patu Uncle Susu, W. Susu, Obi, Omaniakojiwati, BCC Busiano, Patuuna, Atuira, or him send some Basabasana Sesiano, Yada Cronco to Asia, Yafuna to a nga, Amari Obre. I recite here, Alchukusi, I recite here, Yasin, I want to be na shake it, near Titi, Ebacho, Ifro, Akodasini, I say, ye, Rade, Mambo, all the Yagu Ubrini. Monia Kojibuati, Angel Protection Oil, some 91 and 23. And after spiritual attack, what's the name? Chipamu say, then shooting to, and yet, Monia Kojibuati Beguapa. According to be a black COVID-19 on back of no super to Angel Protection Oil, some 91 and 23. Now open fever, some 23 and a sokoto. Into Kumase, the Insha FM, Ibuha, Poina Esapo El Konongo, Mami Akobam Coco, Germany, Frankfurt, North Peter or Semensa, US Virginia, Roxy Honum, Lafe, London, Mitcham, CR4, North Lady, Belly Street, 91 9000 Ghent, Isaac Yabuating and Soho, Kusha Odifo, Joseph Mensa, El Kumase, Atimatim.
Tabu Mbola Junction, a Joda and Abnada. And so, a chance of age, my young contem. Or shall pontem one contem diane wala. So, a dear tia, or to us, and cry, Amasa Stadium Jarvis, also a Yawada and a Memenda. In Coco, Trado Salvation School, I also question the beer. Odi for Joseph Mensatia, Pusa 1 in income or 055 44 77 959, 055 44 77 959, 0504 604122, 0504 6041. 22, Mr. Kawe, come on. I said SUV, no, and who try you pa? You find a Chevrolet Captiva, because what is this? I can't crab Chevrolet Captiva. Carno, and who try 9 years of Mercedes Canoa, with Timper as a cano, Edoko Heaven. Hi, Tikucha 7, I was I can, Mr. Vincent, Chevrolet Captiva. 1.5 turbo engine and a Shimu. Hey, 8 inches screen upon our tapuna. Whoa, my kayaka, na Chevrolet Captiva de Koye Papa. Ya shall see a tongue at every 158,000. And then chance 101. Kami 101, going 101. Na yem bageni bena tesuka kana so jode obonia na buku test drive yesa utreme do akwa wan kakra mo se kana ekoye mo emfa ma nipa bone yen do so odi bedwane obonia na buku test drive ati na mo se kana ampa ayeka fra humai 0243 547214 0243 547214 0243 547214 obonia kon cry 105 Spinters Road ebe UNB and afi Kumasi number 33 Akowasan Kumasi residential area. But when visit here, magana.com /Chevrolet. Correcano. Canefe. Canefe. But you know, Yamini Sakano. You know, Yamus Mini. Gobia, who crowd for the phone, and I mean, and no Gobia. Open some knock out upon. About Brennan Frapon. And double Yasim, so how do you put your home? Papa. Enterprise Insurance. Enter me call Ewiase is a clinic akodi enkomo. Na abrante moro kasa yi ni ma mi no tia se mo hwe mi din omo so how no jagre mo nyina me kasa obi abeka ne how na nyire Ewiase Mu Nsem so e ba se ya Enterprise Insurance wa fini ko insure car no na fa konya so na yemma free coupon they call you fuel sanitizers nose masks ahodo nyina Enterprise Insurance esoko to so me kan jo fina ko insure kan ba bia ba woni ko Enterprise Insurance terms and conditions apply. Ginger liquor ebetu Charlie ginger liquor ebetu Charlie bitters and also anatomy ni ebacho ebetu dia ya ginger ani awo ida transmogrifier no alcohol kakasum tie kama mama ani mema and did this edit from maybe aye kama enyo ofunisa mo apia tete mo atmidi and amini mu a kede ira pa kan ginger no ani awo no be say omini kama ya producer under hygienic condition and afemi kan show say etopeti ba bia gana fa na nyina banyabi Charlie ginger liquor ebetu Charlie bitters and so dadi won kasa na sansa no yejejai eno na kwasi bo fa mansa bo afo de ya pa ye de bibia man ye market ba bia bi horom ahama ba ko do ziana de session kama na man alcoholic touch the taste make a difference quality air assured when na ko jibi wati your top Ghana for na nyina your bottle na sachet on na producer top air Kems multi beverages among na hiso genius Ramzia push up moye 0246 955 678 0246 955 678 Donima Steel Complex what's if you yourself bosso na do bibia and chance the border so nyina omu ewobi ne pacho here anatomy na am long span roofing sheet and afi Abia sheet Eurotiles na fe de kan hu bia no Donima na esoko chance the border so kala bia bi ho bua enwinachi enso to hu to apetampe kala bia bi design bia hu bia na soko Donima Steel ne bo antentem amo our professionals are hebejama free estimate consultation said na mesi mi boss say kala we na ebua me mpusi mu sese ni wie e boss wie na ho techima amo ba no masa be sese na e de amount enti chance bia de border so bia no kala bia design bia bi Donima Steel asue ye ese usi u da wie a
ye ha ho fa nnua mo so buja nsan ko penti nnua no se mo ababi dabi omo na de bia sesi ne kama kama de guda no so na nchensin aboso ne nyina bi odoni master asue ye omo automatic garage door roller system so ebi horom ofi abontimba umi remote kitu bi na hwen na bi no wrem na kronfo doso nyesa akosia ha akosia ha mi ya bontintimu hu me nkoda bone dabi o ba re se kan susum to goro nso na bi no wrem deni ma mo ya de to bi antemi kan onko ba cho ye wo bi ma ofie showroom na fe warehouse na do bi honom ye fe ne NMG sada do ano audition na boss say pie one time na ko enkwanya hwe everyone cause 6 inches ebi horom omoni akọ hwe donima for asafo wife ben GRA office phone numbers ni 0244 126 625 0244 126 625 and 0544 321150 0544 321150 and take about center cover Spanish garlic mechanic capsules about just Spanish garlic mechanic capsules. But Juma Edini, Onasa Tata, why Cassiabroso, na Ukriflo honey, darling, is why Cassinti of Shall tree, and Bellitus Orgonos, and Elegantus Ubeni, Spanish garlic mixture and a capsules. None of it says you hypertension, gastric ulcer, Nami Samba Kuche. Obi wa ipacho need them onto mosquito coil. Onto insecticide. Or Ramsey penna demontum you know. Rama demon tuntum nyina tim ram ba ku se ha na demon kra nyina pro dem ho nte fra nyina dwanjane ankoye akosi ba famba kosi ye rama na tuntum nyina na numbon adan na numbon tuntum kwantimi numbon ram se ha demon tuntum nyina be ese wadi ayi no aye o pa se wa gamso aye aye kana mkazo mbwa ram se ba ku se pe na demon tuntum nyina adan What if I know from Omania Spanish, garlic mixture capsules in Cincinnati? Johnson Tentem, arthritis, menstrual pain, Onombi, Nafi, Spanish, Jinko capsules. And also now so Cadiano, Wakamano, and Moye, Numan Sisuye, who bring into me a sharper, who have been invited enough, if I'm on to me as well. They also pay me a boy, Jimadin Panya, some culture. Double B, Arthur, and 2 Uncle PFA, Colinak, Danny Heba, Fedimans, Misty, Hab May, Nisi, baseline of a KNG. They do a tune so and San Fred 0266 114111 0266 114111. You two pretty Ghana for Nana. Live on Shawan 04.5 FM Ewiase Mu Nsem. More so you there. Moro, what ye? Party matrance, na yen to come on so. Party matrance. Ewiase Mu Nsem dosu. Papa. Ewiase Mu Nsem dosu. Na entu anoda. Unamu ya na efo. Eba de sunsumu a eho na asem no wono. Try microphone me fa say. Try microphone bra nim. Ati say? Na mi adu. Kasa di no bi antin ko ati. Ye fra say? E fra mi Zinabu Muhammad. Zinabu Muhammad adi mfie say? Wo mfie di asensia. E say wo pani say moro. Mpatan. Yo. De moro ka nyina no kre. Mpatan no kre. Onso de ni say? Me de ne de. Ashase asay awaresem. Nti asem ni nipa na me ni obi kra tumi hihye ya di be 16 years no so oye na je so otu anamo na bibia e ba so nti me na ma adwen ko so say e bia bibi wom. Nti a kire na me ma kire ba mienu ka kyem so no obi ahia na aka me maso ma nti me pa me mienko nti me koy na nipa na ka kyem say me ma efi me ma mu fie na sa de ne koso nti yes ha me ba fie na nipa ne ka kyere me say eye fion we jana de bi o fion timba na me ma me bedi ho nkomo se Matias mbi sei na me de na menim se me te am to menim se bia me hwe nyam ba menim se nti me so ampas me hwe machi so me ma me nom no obie ni hon motim wale nti me busa ma me se na kwan be no fa so wale papa na so ono ne de ma wale efo so one ni nua ba o ka no ho ena ni nua me ma no se sa me hwe busia no so mu nyina so sa na o mu de na ye nti me ba am be bo wane na me ni di nkoma na me bus na me so medika te se me na no na onyaba nti otu anamo kaka nti musa ne se nti mu ame no okwaje ba na okoda ase anase sen na o se saa de ni kum ni nua panyini enti sa no mo koye ho nuama na mbusa mo fa so na mo fa so kire mu se o papa no na okofa busumi ma obo busumi ni kura din chemba me de mani hu dade e so fa nzai o se bo so me de talla sa na mo fa ni bo din ni kire me se o papa no kofa sa de na
ampa so busia na o se o papa no so no mfre nyame dia say enchiri ma na ono ne ma na e ba na ne na nafo na wa pa sori na ko wa fe wo be fre nyame na se wa fre nti mo fa nde oji tu mu se ono kra no asere si ha no one ne ma nya asam ko 20 se si betu na mo de ono de otaye chi bia na mo bi e free si etu e be boy bia na yentu nti tala no no Jesus ya musa ha sa na obodi ni de moro se hu se si dem no tala no obodi ni chere mi ba apart from say you so me ma te say ebi so keka ho ama mi busa ma me so no so jitum se no kre ba mu nyina obi anso mo no odi ni bio mi di Zinabu Muhammad Zinabu nti oji se na ya usa no me se obi edi kan ka chima bi busa na o magia tum ni ntina odi na de na ye wo me moro so ne ka safa ni reti vitam de komani wura ni nyina tala na elisa adwuma no onso me de ende fa olisa na olisa ne danche asa mitimi ye adwuma de me ye pa na me ye adwuma na menye ska na edu ba bi kware menye ska na mani ba hona ma me di ska na afroka sisi akọ ai clinic akọ se ska na masaba nti sa de no course sa anti ade ne so course no mani ne so start na mo 5 years na start anti ma kwa beto nti ba 3 years ni kware me kokori bu kra ma me ko yi ba akoma e de artificial se oni ko no ti still as mani nda so ye me ti si o ti yi ba ko ti ba ko ene hu ade ba ko hu right one artificial no right one no all is zoomi kakana ya emphasis in city boni right na set ko zibo bosia ha ni hwanya asam ketwa o hwe manim se ha na pauli on zoomi na ni so betumi zoomi dia nti ene adunya mo ni ba ko nti mani ni de no ka me na no kra me fa na say normal because ya le de so bi atumi ya by debi mi na me kwa kosensi oni mi hia onua bi na ka cha me say maame na me say papa no say obisam say de na wani no ohun mi na o start obisam ho asem di yesem be bi ma na no ti ma mi jai na wani doctor ni de awie de aka de aka mpai na me pa cho yo mati na me say me pa cho mati na me ja ho asem ti asem ma me di ho are ho sa na me so asem achiri ba krampo la bara ba ma ana do di omum di animu asa omum di achi so sa na ne so koso ndi me dwene ho ana me ye na me se me asu tie mo pa me ne ma me nyina ndi ye na me se sa na tede me nua no ma ye nka ye humum ne yemra ye hwe mo ambuti Zinabu papa ujide nyu nka wate amen me se eba ne hunam a efo ba sunsum a den izo nyobi a o den no timi ajewo sorry na patrin somra ayara hosem for Munsem ho enche ebeko Dr. Caesar say na yakodi Lina Energy Tea ho nkomo omodi anom Lina Energy Tea ebi wa me so about WF inti so beka na yase be shiri na ase basa na ohia Lina Energy Tea hena afenso so COVID-19 edia himtiese boost immune system ne Kenya nkomo no nyina Lina Energy Tea enche German sabe inti na fe yedi ho nkomo me fa ase akwaba ya friend say but your friend Aisha Halidu. What do you say, Aisha? Bachon with 35 years. 35. Let's do Casa Ochano. We have Panisio Munina. There one no time 1 year. Oh, no, sorry, 36. And now 35. Oh, okay. Aisha, what do you say? If I tell me, the say, maybe I'm in the better than no woman quasia. Until Mamma Cosia, maybe, Timicosia on the not over year. And I'm in no one Colamiano. Ono sanete de aminti ne yere mpreja fade ntie ne obaye bi so amma me so me ne memma no me na me koso a concrete ye fail ye konsu pa nyina afere ye peja dani si we me na me kofa kapentani e peja dani si we wi a wo se dani mfatatani ana waje ama na yere no e se amene mama ye te do prapram ko chi bante rewind wo se sai wo se dani mfatatani wona kai ai be ma na me na wo mie no o ye de ni pa cho ya santini no se dana musie no mfatatani ono de sade ya munyai ono ne yere no Aisha ye sade no ya munyai yes mfo e ko yide hu doye mu a ba musa santimo ya nkasa e ko yide ya doje na ne de mu se asanti jeni ba ka asanti akoko santi fufu no nyina ba adai na mu yesa adai asanti body ba tise kodu santi kodu nyina adai na mu yesa
Uni oba bra si fiose dan mfata sabetani. Na metu akawate. Se ampa dia. Aisha nto aso. Tete me ne nkrade me no nyina te do praprem. Ama edan no kra no omu de plot. Enti boga ni fra ro chire ba. Obebu dan no. Ato agu so me de ne yakwase abuo saa. Wow. Mpacha omu yemi no ba ko be ma ba ko. Obi ani papa. Da bi omu nya de same father. Do ka che o se dam ko se emfata tani no. Me ba cha. Ti ye ka zo ti dem ho. Me pa wonom de se so apre transfer kon kan. Enti ne ye na kwatena sa afie no de do no mu tim no ama han. Na me mfa no nko. Ndo baby anya yima no. Aisha. Ofa. Wodi awuke talla na ye o sa na se no nko. Me ko ba bi ese frifie. Talla no. Enu nti na ebu me kwase ya no. Ana mun kan mu na mun nyina mun ko fie na mun ko sa talla no se de na mun ko je no. Mun hwe na fe mun ko emitim fie ase bi ka na mre bi ho no. Mo de mutayo. Bi na mre bi ho ase mamo. Bi ka de mun nyina tisha ase anse na ba wo mu. Obi o de tumi ka sa de meye. Me de man nyina tisha ase. Mo amen wo mu nyina bi de mun tisha ase. Mun ko da go no so. Ofam pa cho de na wote ade no ho na oye sa ade no. Ese afibia wo je kraman. Etina ye koye. Eti de no wote sa ade no ho na oye sa ade no wawu. O maka nyina so mu fre nyam nti ade ni si wo kwa. Afibia wo je kraman. Ade ni si wo kwa. O kokora wunya de. Eso nya kraman we. No odi munya. Me kan say boase ball because so football game because so na prefer for na gadi for. Na kraman na eso so. Ball na emo wie no bia kraman no ko. Hey! Asem we. Tabo na fibia na mo ba fa bagadi omba e de krama na siso na fi obi ko ji se penalty se den na beja ba ho omo da mo krama no bi de ko ya na ya ro sem di Aisha se na se onua no mo ko fia obi ani ho abusuafo obi afrim se de mo ro kai no omo ho no makoye nkramofo omo nyina akoye nkramu na omo wona na omo so sa aboso ne mo nkinkan ya asibi na mo nyini mfi hwai ofampa chaw ana mo bi no ho ayentu ye mo kinkan rukiya bi na mo ntu ase ni tita live be si dem ho na di munya saa ni batu of nyina adan ya nante saa me papa mu se o mana me papa na ye first born akwasi bo afo me so mo ko boko talla no ko kurubra sisi e ma na kakra me ba be kan asema chi bradim ma me semanum na me nkata me na me nkoko mra sisi a na me kan asema chi Misi ko fa me nka se katoni kam nsem chi. Me be me koka ho asem chi. Akwasi bo afo. Misi me yesa kwa mu da ho a. Akwasi bo afo. Misi me kata mani na makọ hese kwa mu da ho a. So yeah you say you know. Me pese me hwete kwa mu da ho a. Katoni. Yesa me da. Da. Mu da mo nko so. Kwasi bo afo da no akọ boko na ko ta la namba. Na ba na se be kan nsem na de be yam. Me no di fo Joseph Mensa de be ya wo no. Me glass na me. Be hu. Kwame. No kroni nyame no kwame. Bo afu yi. David yentone kaka. Kwame so. Eni anu miensa. Ya de patri beto so. Ono so se be yisam sa enche beto so sia. Nti yentone kaka. Kwame ya ko tun ade ade. Se oda no akọ boko. Akọ eta la no be kamu nsema kire. Yonko. Ya semu. Ye no afa so anko fi. Sana mamia no kawai de abreri uzu kwa kutwa na amodin abekire atiefo ne wa okwa wa se wa masu kofi obeda feni apon obi akọ kwa ya nkwa le wo bunim CV aba center na mdu aduru omna di CB men capsules abedwa so be se omini aba mo anya bi no ma si ade rubber beto be mempa de atumuda sanso na dunso mu ha nyina to betwa so be gusuo pa na be gu cha ta so de me no to nchia odunso ebebu dan na nwu cha so eye CB men capsules sanso na menu aba wa chese wa kusie kuma no sansa hodo nsubo na egugu nyina se to betwa eye CB women capsules unya bi enonom a eno nso onsabuo mu ha nyina onsabuo nsisi so ye obenwu ana etoto se jackpot omu ana aba 30th omu 20th okra bi so obu nsada be hu eye CB women capsules na fe wa tenka no ya akodi
chiri no low libido ni nyina no ebasa etu betwatimi so CB women council CB miracle enso etu typhoid fever say malaria nyina se betu CB miracle sanso na na ya odo nyina omu ana na ya hihye na ja utipa CB miracle CB soap su oja so a unya bi na udi dwaida na de sasra ebasa honam ni beto so sansa odo nswani so abide nyina CB soap nya bi so enjemu bi atawes no afa Suzy Herbal Center penny for 0247 111671 0247 111671 Tabia yakofa for dia we say friend Tabia Zanike Heba Mesha na unya bia ebebo eye Tabia Company Limited ne diaba Tabia Zanike Heba Mesha e boost immune system no many pedua nya hoden covid rate eno na wuhia ipacho eyema obia ne pedua bia ebebo open doso puata na akodeni Heba Freddie Benz Skill Colinac Ashtown 0243 686861 number na debasa 0243 686861 na shanon so ba pemfo ene obi ama akora nufo unya mfie du nwotwe a monta chewo agwasi unim ene nikuta aqua blue mineral water ensi eda na masimani se ya ena na namantoa okomkom me ko omse sa aqua de na abakru mo na nkra duaji na majefa biza kuta me aqua blue mineral water ena omse sa aqua de na abakru oda bi na se de matwa mitina na se sime omse sa aqua de na msimunya sa aqua de no aqua blue mineral water na yire me kan for dia ma unya bi no no ma abeja tum se nsuo nyina tese aqua blue mineral water e da nso timi sonya bi no no so ye provision store supermarket and now jina kwa traffic hu na auto nsuo ensuo e de ya se de obi epe bianom so obi ebisa e de aqua blue mineral water na ni gisam ne se ensuo no ebo no wo fom pa se de de na muti tese nsu kroje pa na onoma ya abujusuo what a fantastic water no numbi wati eti eden aqua blue mineral water no numbi me so echemu bi atawe sunu afre aqua beverages limited penny for 0596994992 0596994992 Chivlet yeah Captiva na ya na konso kana mama Chivlet Captiva saka no dia buka de medambi me akwasi sese eno papa wi da bi so na ka fia bro cheba na ni o bi se medambi papa wi aji na de ko dia na ata de asa empe emusu bia o jai o papa firi mo aji na betoka saka no na o betima to akwasi de check akra metobi se si arokota ni beba ho obja foti o de o atembeto e uti ani sa Chivlet Captiva no we here bi kana fe na jina so na me se won left you to say pa na wo dadan see no say peche na brake pad no bia to patro tap on jibe tape no kre bo ya na bibia ye technology bia se ka ne here bia ye de bia hye escafo okrum ha ye ne to maje one na bia je one na mo waje one nti akasa akwai wo enfunu ntobi enfunu asofo akasa bia goto masa asin no mgoto na de here no beto entibiso kopeka e papa na dem Chivlet Captiva eno na bebo wo opa bia ka na wa frɛ 0243547214 0243547214 na ne mpanyifo kasa domino ababada o matra na mdwadru edro no akwasi sese covid-19 no yade ne sankawie mo ya sinyina abonyenye ama obi esu eskafu owu na wo hia ni die nyawa obe mobo eye domino ababada ena wo so no na mra ne se wo die nyansuo de de pastor ya no wa de agu nsuhye ka hunum no wa sa tre ba ko pa kanum nom kap ba ko no pa na do be da kanum na no kwamwo no nkate de no be ma ne homene so na nipadia na gira brane aba sa yade bi atwetwe dabi dai dominion heba powder diabetes e wa otwe bi me the stamp na boso no num bi wate Mr. So nya bi no ma e immune booster sanso and the food supplement na je se nuane nuro asanema ubewe na pede tmisraw ubowra heba center bia o se de dominion heba powder covid aduro tatahe sanso so ana yade biada esiesi odun so twa wo sa obrebo ene che se unipedia na kwa nyina number we na je
ebia open do so po class of market abi be master red one mo ebu akwa pure liver ba kono ngo judasma senya wania enti miwu asomiti enye wania won etiazi de ni enye wania kafra enye wania ndu ma menka mo enane manye kono ngo pole na example uko menye biato uko dance aso kwanso dance pharmacy ni wadu biase osufama in chef from security checkpoint offense Jackford pharmacy papa agenti eba bibiani enso so uko afa eba benya biato na biase mfeso won so bus number ni 02099492 155 02099492 and one no Charlie Ginger Liquor ebetu Charlie Ginger Liquor busi ohia tansa we no da obosa to bia tim twabi se ball ni so obosa numbers struggle no akeke kan yi Charlie Ginger Liquor ball ni so sama to bone matra sak papa sa kroje no ngozo be bana say come on if you are going to be akwasi Charlie Ginger Liquor ebetu ya the Charlie bitters so be say ededi and no man for no me friends of matrico and more wonum nemu we where we need ya ehu so oni asoko etikopa bi na bobo ensa papa no and e dia ba begu edwaso amafo nyina agya tum na upe bi ata na ko bia ba bia ebi ho anasa dosopo na hinso wobe ejinya se ramsia one number no 0246955678 0246955678 Charlie Ginger Bitters Charlie Bitters asiebatu Charlie Bitters ededi agbaba center am do ya nya last stop misrawo se wo enumpem hunamani moja misra hin agbaba heba center hona me do aduru timi saw omo na de agbebe fever obeja so fever wo do nyina na ya wo nyina be ase betu a agbebe fever sanso na agbebe tonic anu su koko man kani be ma woni ma chepad me so den agbebe tonic na wase wo nonom e basa koko nyina away sanso so na afi ni padua no chese moja no nyina be wo na so ne so na agbebe bam so odwa so se onam ya nyina afi no mpem ha nyina so se betu agira bran de agbebe bam Mona soap and cream, Mr. Odesamna Nidana in Kuni Sessa, a bassa on Kankan Tema Propona, as Ebe Tram said, Mona soap and cream, Oba Ebesisio, Unamani, Amani Pediano, Atosona, Casa and Casa, Mona soap and cream, Messer and Chemubia Towers near Boshi, Miss Sof Aguso, and the Quamo can be a Casobesi Quamo, Yanaquamo in Indian, with Assassin and Casudia, you saw to him last stop, and Chemubia Towers no affair at Bevan Penning for 0246 595256 0246 595257. Alaska Star Enterprise 30% discount on their back. Ghana's #1 so distributor don't know quality and original wallpapers if you anyone more. Now a durable affordable. Now in fading so price the from the chese enyasem ketwa efiemu hotels restaurants insurance banking hubs ne pubs munyina momra 35% discount ye dibrenya wie nyina da so atemu Alaska Star Enterprise ye ka wallpapers de akroma abusia boy guy ankasa na ani say ukofis bia unsi ye wallpaper na fire Alaska bia ni bia ho na mafokutu ekotom de ma wabode nti open de na wonko preko na enye fine o hwe na chi kwan ya mepacho kumase o wadum woni boss from the hwe ni mu wo be Prudential Plaza enkran Tiptoe Lane e ho so be Sekemo one number is 0554 114878 0554 114878 Alaska Star Enterprise mepacho wo pepes papa na infia no bia for kwasi buafo akakete bonjoni anko akwa na nim and it's a lama bitters and Saura. No sponsor Chinani. Oh, what's that? Chinani, the new one. I don't watch it. Metia see me pense. Oh, the minister of a few money. The view. Mamma, no one, sir. Alama bitters. Now, they best have going papa got up upon the lockdown class. I can. And you're done in Yasam to talk. Alama bitters. Now, we are natural herbal product. And the Diaba. Lama bitters.
Center for Research into Plant Medicine. A woman you know, crapem, mampo crapem. Almost say, yes. They won't manade. We are tongue. Wouldn't know that's a banners went to me and can kind of okay. I know the other hammer. There's a wood bush on your name. Etikwa, Alama bitters, authentically African. Wouldn't manade a genaton, fish doing what you. Man found some cabinet more to send Coswadia. Oh, and the booby. I saw Cabra the Pon Coba, Copa Confoy, Biajas, I was Agnasa. Kotokosi didi kwa nwa mika sai madengina madam Caesar ina oni fia ne fia jadum alande oni mini aja mensa ye bedili na energy ti ya ho nkomo kame dia konfo ye bi kanyina ne se yade na dokro wa che wakwa asofo ho watukua akwa chichi benche wakwa ya sabia wudo nyina di nogu nsem aso de koso plan so ahoto ade ahoto nya bi misrawo esuo sebra aguna sama heya ye nyina kwani akwa ya sebrim eya wo mawuo awari asem akwantuo asem nyina sebra sanso so no obi create ne de na akwa se chesa ye ntoyare kwabra ne misrawo onante ache esuo sebra na be ho sebrim etimesese ye nyina mohwi na anwansam ne se ode anu ne bi aba obama na da form se team usaya na wusu yi to nsem na odare a kosia me no na ba yo ada na ezeko owajami ya ba se tafo wo se na duo se oti asin kwa de onum bia e be fere gya so yire nche ye so 34 bucket na amaso ye nyina ye nyinkyeremu e wo 0243 1345 35 0243 1345 35 nemo mabroche fo ni titru wo se WhatsApp no and Tron Tissa Fabrocha the kind. Demon voice no, would ye for WhatsApp no, or what ya 1 year bia or the Bamount. Now for what the instant healing amount 80 number 0557 665710 0557 667510. Because all ye, Medasipi, the entire very lean energy to home command pacho, any. What minimeda? Ah, what minimeda? Ah, what minimeda? The wale one me catch or say, Bema, say, I have a note way. What mark or cram going to mean go two. Want to mean go two? What to be quite grano? Rastaman, 2 crowd to be caught. Post moment. Rastaman, I said 2 crown to mean go. Wouldn't mean well for correct it. Not to say a free so, yeah, no frame catch himself, Kusiam, Cassanon, and Messa Wabua. Oh, what's one to mean go to? And what about the bridge? Wabua. Opani Rastamani or Cheshire or no Banyam, you know Namobano. And you're Namno, no one Namno, me Pacho could be Bashem, Dabiana catcher. Opani Rastamani or Cheshire or no Banyam, you know Namobano. And you're Namno, no one Namno, me Pacho could be Bashem, Dabiana catcher. Opani Rastamani or Cheshire or no Banyam, you know Namobano. And you're Namno, no one Namno, me Pacho could be Bashem, Dabiana catcher. Hi. Me metimi aka wasamame ameko me no kwa doctor ye ka se branso nko emle bi eyi ka kira be sai Ewradi Nyankopon kaja wusi da gong kajagum na tita da ko my ears are open to listen to your headphone and you know when I say a kofoma we me anko sama we sama asem me anko sama say ah o ina ready.
Dunamis Plus still does na wa na so so they compare the market na ebi o ha be kokra ne atro ho Turkish technology ne bibia kire say free Turkey but na nye Turkey so ba ha first the be mo hu say doors ne papa weight no ana keys accessories no so quality enti wo ba ade ba ko we say wo de hwe say no kire say wo to Turkish product what who say atro ho made in Turkey and I say your brooch bia de kire wa man who say this is from Turkey. Turkish do bia no mostly Ghanaians your friend or heavy door no enu bi na wa ha no. Wa utie sound here. We nya de wo de bibi bom a etimi bugum ni bia. We the metal ana asili inside near the wood akotu. It is our head doors yes here doors are fepa ukokroma enya de say we nya this type of doors ni bi. Your price so there very low and affordable. Uba terms bia pesa oni ekobia no. Ye wholesale SI retail so. Nti omo amotonton other doors no betimi abaya so na money abetena se. Na money akasa. Ye wo bedroom accessories enso wa ha. Ye wo bed, ye wo mattress, nightstand, wardrobe, buffet, bedroom furnitures, living room furnitures. Ni nyina Yetobi or Dunamis Plus Enterprise. Dunamis Plus, we have branches in Tanoso, Kumasi, opposite the Roman Catholic Church, that is Apatrapa Junction. And also we are at Ebuoho, close to Cars Quarry. We are also at Aputuja, after the Methodist Church, alongside the road. You're at Singer Junction, Royal Ameta Road, opposite Thai massage hall. Na your main office. Dunamis Plus, your contact 0242 174287. Dunamis Plus, we give you the quality from Turkey. Ewiase mu nsem dosu papa. Ewiase mu nsem dosu na entu wano ada. Honam ya na efo. Eba do sunsumu a eho na asem no wono. Twa microphone me fa se. Twa microphone da nim. Bochire na yare ne kamin kofrim ne aya ehu yare kura bofo ne ya omuhu ana mo yesa me Africa na me ba Ghana. Ti me ba yeso behu prophet ba na so o ma me no ma yare ni nyina koi na me yesa me sa koye adwuma. Me hu kofrima na se yare ne sa eba be bo me na me ba ye. Ti me ba ye no na otwe ba ko pepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke me yare na ko do bebre me kono ma aduro na otwe pepe me ba na che se atiko from cra che se nwa bradwe ni ntiase so a che se me hu de me nka na me hu de me nti prophet there so tinenka ba bia wo bia tutumika ne bra na so ye na ogere fa ho de be yo de ba first na me do to your friend says eduro no so no se me ma obere se ebre ni du abla no kre but wo kwa na we ye o se ne yale for pe no na akwate da se wo ye nti na ma yale ni se ne na esiti na ase ntunwie na ese etu ase but ono so kwa no o se so de ko chinchini kakra me ko chinchini mi sa ko ba vi card kra de bu base system kra me sa ko din number bi bebre me yi process ya dia dance still yale na anko nti wo ba ye no 1 week ni no na wo twe pepe wo ba ye ma sheda mo wasan ba be check your pressure na diabetes bi wa last day de ma wo ne den wo hu difference bebre swati bebre nti den na wo ka kire mo diabetes pressure then I'll catch them. They may catch me more diabetes no pressure say. So multi prophet of 6 minutes and can. Omutu tum the can 10 na so ye. No Jennifer who dey be. Dear me catch obi a otie ni bia say ya wo asem. Dear on fa bia say prophet Joseph Mensa nyankopon ayi na maye. Ono wa no on famra. Na menani da so ni hobie mu say me kwa afa akire me pa aba sa watimi aka wa abla na duro kura ya anya ye kosto sheye say ye no kura kosto no hospital na sheye yo
enso 2 months no share no se nya no kura se na asem no okan na abema enke yakwaje hospital aduro no nya de se nke betimi ama manyinsen entimi da misro obi bia wo tie me se ya wo asem de onfa ba bia se prophet Joseph Mu Nsem ho na wo ba nya me ba na koma so ade ama no ma me we de da ase we de ahwefo contemporary na dance no approach ma me na tiwe wa wo he na fu a enye obi na beka enye se wadi bia me o enye obi na beka na fu na bohoi nti prophet Joseph Mu Nsem me ntu futuro ngu ni peni me bible na ahwefo na akwapa na kwafo eburo ni fita na de ma nti entwantro sa wo de awo problem ba na me kire sa awo no hwe ma me ha na firi a ama akoma anyim na ye wo awie mu enti ana me kire wo sa me kire ma mi so onko me ma na dro e no kwa na ye me nwanwan no se me be no bebre sam ha wanti man che me se kotowei man kire se koto oil me se so for me ntose was there bi ko ifri be ma no utose a enye yi ma sa ampan so ko ya kikiki ko mko ya doctor check ya doctor mu se eye no kra doctor man dro 2 months pepe so for the one say 2 months now the to so no 2 months ni pepe se man no se me hwe the bible ni kira me se so kunu nya dro ya say 2 months mutumi fa no kra pa o kan ni nyina wa ha enti ma me papa utie me ndada obia ba me ba no enye se bia me ba because of me am hunti me ba se me ba boa the whole world nti wo bia ya wo asem ayo problema me de ba akoye ebusia issue nti me ne ma wo fo nyina ne to na mo ba ye na akoye se ye na nanom bosum bi omkoje ebe si fi ache so many years na edi enya efi aware emom fefe so omunyo bi anwa o se school omunko oni o kwa P5 P6 osimejai ti ye hwe busuani mu a memi oba metimi akọ school area degree se na problem na tabusum wa ha ya che ti yete wonka no na itu anamo eba onase ti eba ye no so no e di asem betu wani wo hwehwe mu the bible no kwafo hwehwe mu ma ye e won bia o ka kire itu anamo o kire de o se bia ma itu anamo no nyame adom aboa ye pa cheno so sa chese adwuma me ye no enye ma adwuma no na wo ye de adwuma my school na me say dey adwuma permanent work in there that's private works ni ade abofu dwuma ya so adwuma bia me kom bia me say da nya hwe ye beta me ni sa na me ana me jai me ba ya o hwehwe mu ma me no o chere me say adwuma pa o say me ye ni say me ton mu anwa tin tomatoes ni sa na ma no sana me kire wo sana o kire me me de bible akwapa no kwafo sana me de kire se wadwuma ya se wo ye no me patwa until we start ma start be 3 months ni na me start ye no nyame ni me ho ko adwiri me awmati mada kwa ne efre me wo mo wo ho sa until de bia prophet Joseph Mu Nsem ka se nipa bia hu adwuma munya wadwuma ese wo ya omre no kre anase ye ndro no kre pa medi ho adansi no kre asisi ano oba ya mfansa 3 months mu ni a start ye adwuma no wo ankasa utumi do nsasi obu hu se adwuma na me kira se kokoye ton mu ni anwa obi a wabo degree anka ese bi a wokopa aban office bitna no me se wo de ne ye ho anwa ni tin tomatoes ne nyoma ampanso peska wo ye no ayantro na medi anano kra na meka no kra pa na woka ese medi ho adansi de misasi me bo medi ho adan me ntu na mo kameni na obafu duma mo hu na manesa ndisisi a wotu ese yakasa kwa abafu duma obeko papa da bi e bon pa ese afi 3 months ni ntino e me beko nanim no ne capital ne beko nanim na metimi sisi ya no nyanya scambo container efie ana meton efie yetu asuno efie tinyame ya adoma menim se nyame beton super gusoma menye scambo container ne adnese ekokuru na ni penny na hu se aha na meton made dia na wo ka kire o mo a adwuma sam wa wie school o pa adwuma
na ni etutu aka ne nsem obi ton ade a woton anu aboka de obeye bia wo hunu ho ano den na wo ka kire saa nipa no me de metu nuanu mafu nyan se work school na wawi na wunko school kra na also otu anamo aba Prophet Joseph Mensa na say no fa Bible no kwafo enhwehwe wadwuma potin anyame de hye wonsa so ba asase su beye no on kan kire na wo hye ase a nkunimde beye wo dia so mami we de me dase problema me de ba akoye abusuan issue ti me ne mawofo nyina ne to na mo ba ye na akoye se ya na nanom bosum bi omkọje ebesi fi ache so many years na edi enya efi aware emom fefe so omunyo bi anwa o se school omunko oni okọ P5 P6 osimejai ti ye hwe busuan ni mu a memi oba metimi akọ school area degree se na problem na bosum no ha ya che ti yete wonka no e tu anamo eba onase ti eba ye no so no e di asem betu wani o hwehwe mu the Bible no kwafo hwehwe mu ma ye e won bia o ka kire e tu anamo o kire de o se bia ma ati sei na mi adu kasa di no bia ntun ko ati ye fra o sei e fra mi Zinabu Muhammad adi mfie sei wo mfie di asensia e se wo pani sin moro mpatan yo de moro ka nyina no kra mpatan no kra onso de ni sei me de ne de ahyase asai awaresem nti asem ni nipa na me ne obi kra tumi hihye ya di be 16 years no so oye na je so otu anamo na bibia e ba nti me na ma adwen ko so sei e bia bibi wo nti a kire na me ma kire ba mienu ka kyem so no obi ahia na ka me maso ma kye nti me pa me mien ko nti me ko na nipa na ka kyem sei me ma efi me ma mu fie na sa de ne ko so nti sa me ba fie na nipa na ka kyere me sei fie on magina de bu ofie on nti mba na me ma me bedi ho nkomo sei Matias mbi sei na me de na me nim sei me tia me to me nim sei bia me hwe nyam ba me nim sei nti me so ampas me hwe machi so me ma me nom no obie ni hon mo timi wale nti me busa ma me se na kwan be no fa so wale papa no so ono ne ye de ma wale for so one ni nua ba o ka no ho ena ni nua me ma no so sa me hwe busia no so mu nyina so sa na o mo de na ye nti me ba mbebo wane na me ni di nkoma na me bus na me so me di kan te se me na no na onyamba nti otu anamo ka nti musa ne se nti mu ame no okwaje ba na okoda ase ana se na o se sa de ni kum ni nua panyini enti sa no mo koye ho nua na mbusa mo fa so na mo fa so kire mu se om papa no na okofa busumi ma obo busumi ni kura din chemba me de mani hu dade o so fanzai o se bo so me de talla sa na mo fa ni bo din ni kire me se om papa no kofa sa de na ampa so busiana no se om papa no so no wo mfre nya minti ai se enchiri ma na ono ne ma na e ba na ne ye na nafo na wa pa so na ko wa fe wo be fre nya me na che se wa fre nti mo fa ndi wo jitu mu se ono kra no asere si ha no no one ne mani nya asam ku 20 se si betu na mo de ono de otaye chi bia na mo bi e fri si etu e be boy bia na yentu nti talla no no jiza yam sa sa na obodi ni de moro se hu se si dem no talla no obodi ni kire mi ba apart from say ni so me ma te se ebi so keka ho ama mi busa ma me so oni so jitum se no kre ba mu nyina obi ansom no odi ni bio mi di Zinabu Muhammad Zinabu nti oji se na ye o sa no me se de mi se metim obi edi kan ka chima bi busa na o magia tum ni ntina odi na de na ye wo me moro se no ka sa fo na reti bitam de komani wura ni nyina talla na ele sajuma no onso me de ende fa ole sam ne danche asa mitimi ye adwuma de me ye pa na me ye adwuma na menye ska na edu ba bi kware menye ska na mani ba hona ma me di ska na afroka sisi akọ ai clinic akọ se ska na masaba nti sa de no course sa nti ade ne so course no mani ne so start na mo 5 years na start nti ma ko beto nti ba 3 years ni kware mi kokori bukra ma mi ko yiba akoma e de artificial say oni ko ziano ti still as me ni ndaso ye me ya ti si o de ye yiba ko ti ba ko eni hu ade ba ko hu right one artificial no right one no ta le zoomi kakana ye nhwe se nzitia boni right na se de ko si bo si ha ni hwe nya sam ketwa o hwe manim se na Pauli on zoomina
Mene so betumi azumi dia. Nti ene adi unya mo ni ba ko. Nti mani ni de no ka me na no kra me fa ne say normal because yale de so bi atumi ya by debi me na me kwa kosansi oni me hia onua bi na ka cha me say ma me na me say papa no say obisam say de na wani no ohumi na o start obisam ho asem di yesem be bi ma na no ti ma me jai na wani doctor ni de awie de aka de aka mpai na me mpa cho yo mati na me say me pa cho mati na me jan ho asem ti asem ma me di ho are ho sa na me so asem achiri ba krampo la bara ba ma ana de odi me omom di ani mu asa omom di achi so sa na ne so koso ndi me dwene ho ana me ye na me say me asem tie mo pa me ne ma me nyina ndi ye na me say na tede me nua no ma ye nka ehumom ne yemra ye hwe mo ambuti Dinabu papa ojide nyu nka wate amen me say eba ne hunam a efo ba sunsum a den izo nyobi a o den no timi ajewo sorry na patrin somra ayawra hosem for Munsem ho anche ebeko Dr. Caesar say na yakodi Lina Energy Tea ho nkomo omodi anom Lina Energy Tea ebi wa me so about WF nti so beka na yase be shiri na ase basa na ohia Lina Energy Tea Hena afenso so COVID-19 edia him tie boost immune system ne Kenya nkomo no nyina Lina Energy Tea enche German sabe inti na fe yedi ho nkomo me fa ase akwa Yeah, I do. Your friend say? But your friend Aisha Halidu. Aisha Halidu. What did you say, Aisha? But I'm 35 years. 35. Let's do because I will channel. We're Panisio Munina. Baby, I'm not channel 1 year. Oh, no. Sorry, Banam say, Yahweh, where did he? Kwalan Sama, Yahweh, ko. And I'm so quay, or so consita. No walk on what they will be. I will check up. Nam say, I will trade you one way. Yes, so estate why yet, and will be a house number and Kwalaneta different. Or say, I will check, Mammy be too no, ya docuno, Nana, and what in a call. Nam so the Niqua was say, Ma was so a penasem to. Nam say, Rade, I could do a be better. Ewiase Mu Nsem doso ampa odi for Joseph Mensa odi for Mr. Makwaba ne bontet na fede pa tre no so ato aso enuanom miensa amunyina atransmogrify ni man koye enkoda ba ko ba se dumienu ni mo sesa omuhwa ensi so omuko obushemu a yasi bibi hono mu a iti omukoji ya edi omunya na sa so no nokura na wo man kasa hye be ne omukra bia odi for yetio be man de wo mpanyino wo ni din disana be man e fa no moro akwapa no kwafo epese hu se moro de ha moro ni nuanom no eye sunsun mu ade amra me sani fa nye sunsun mu ade enko benkum okay de go ma ye sunsun mu ade na ade na ha mo na ebe yie amra me sani fa bosom enko benkum ten okay de go ma ade na ye bosom efie bosom ena di wo mo so saa odi fo ye musa se bosom na ofie ho na se wa bonten akwapa no kwafo epese hu se ade na ha mo no e wo fie amra me sani fa ani fie enko benkum wa mo no ansikura na sa ade no fie ho na the moro ka say sifio eno na ye omusa no odifo na we ye akọbọ ko ni akọpeja besi a na say ye ndan odifo the goma we dey small trouble sir small trouble the goma say my ya ble wo se fa ni say ade na fa ni say tala small trouble minimi so oba na be man dey say fa tala obia nko fie ye be ne he ya mote ntie po amu hu odifo wate ya na mo aba me yes montwe wase why ebeye se de munya yimu gidi amba no ti bugije nyimu nka wate mase sam abrabo mu treman se pamba ba ha be dia dance mote se abanti oti mu nchen oba no rasta no no on hu ya fe mu ne kala se ya toso
me hunu kwa manhuno oba no atwa akwasi buafo puwa ibi na gina so pa na mpese wi so okay no ona to na no ho efesa no ancha me ne bedi nkomo nti munya ye mu gidie iba ta me ntwa musima ba ato so wenso wona ba obayi eno me pa cho menu ya efe na adwa the microphone mame wona ba obayi efe na adwa adoma wodi mfie sai me pa cho ni mfie be aduenum ensia wa unia no me pa cho an wa unia me ma me ba me papa ba producer microphone no kasa guncha bro nim kaka ene face mask na na manfa bo me hene kasa dia won teninka o ma ba o papa pa cho an so we beifo pa cho an kukuru kabewe ampare bie jam twetwe jinantwi yanima fabia sobojo emu dia na yuzo pa cho minya beifo ko se mbusa onya no emu dia hina anim minim ho hwe minim ho hwe minim bia na wanti ni ye mensanzizo ba cho an waso beifo dia betu mbasa na kro beifo nti kukuru kabewe ampare bie jam twetwe jinantwi yanima komedi hia fabia sobojo emu dia hina yuzo menya beifo nti menyusu bia me bana afema tumbwas na afema yo anatomy Ewiase Mu Nsem so say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fred 02704177 Die meka che obi a otie ni bia say ya wo asem die onfa ba bia say prophet Joseph Mensa nyankopon ayi na maye ono wa ho no onfa mra na me na ni da so ni ho bia mu say me kura afa akire me pa ba sa watimi aka wa abla na duro kura ya anyi a ye koso sheye say ye no kura koso no hospital na sheye yo enso 2 pounds no sheye no sanya no kura se na asem no okan na abema enke yakwaje hospital aduro no nya bia senke betimi ama manyinsen entimi da misro obi bia wo tie me say ya wo asem de onfa ba bia say prophet Joseph Mensa ho na wo ba nya me ba na koma so ade ama no ma me we de da ase we de ahwefo contemporary na dance no approach ma me na tuo wa wo he na fu a enye obi na beka enye se we bia me o enye obi na beka na fu na boho nti prophet Joseph Mensa no ntu futuro ngu ni peni me bible na ya fra na papa na kwafo eburo ni fita na de ma nti entwantro sa wo de awo problem ba na me kire sa awo no hwe ma me ha ne firi a mama akoma anyim na ye wa wiye mu nti na me kire wo sa me kire mra mi so onko me ma na dro debi eno kwa na ye me nwanwan no se me be no bebre sam ha wan FM a champion profit mojo champion mi so hobeto samuntia awa hene wa pizza no ga nyo jabo ma munia a champion profit ne kase mo puse pain ne kase da dia no dia shim asha no pop Ewiase Mu Nsem na ye ko cha a champion profit abo kwa mo ogodi pa kakra okoya dia ko hwe nas ama ne kase da puse pain Ewiase Mu profit be wati no for asem say wa kwa ba yeah what if you say me pa cho aduenum baako 51 okrom ne he me free besoro kuma u besoro asoro be na oko pa cho me azie ni ajon be na ayo me yekuyani o are e pa cho an e ma se no produce pa cho me yenu da sirameti o ma meti ase pa cho David baba nso David enuanum mo yesai yake ensia emenum be ma baako Bible ha corona ha kosio ha de hi na menyim fa mo ne fa dense se de obeka ye nokra me fa cho me the Bible be dense Ewiase nkofa kosio bo so fudi na tia no me fa cho me so fudi eda asamoa wa he kuma besro eda asamoa o so batia okofa kosio se pe oba ne ne aziefo mo ntun sensen kra se mo ntun sensen anwumre de me ba ya boni bi enim me free kuma besro me nuane adwadoma ne manan na yare baako etwa baako so wote ho anu asore na wasele tu be mfie be dunum ni
ena kuma uwo mu no oso wo wankra mate so yale mani di hu no ben na wotwe mienu ni entokwa bi si ye fie ho ema ne baba ya keto ye frɛ no adwo ye bo a akura ne didi mata me hu fi me hu asene me ho patoye mekum me ba ena me pese me bekum ono so kura ne ye mi a kura no so gese wanka no oton ne ma odwom odi mpanifo atem enti mediaja o ma prosifo kura ba kire me ne me ba ema ye de ekoto ses e wobodoma se efiri ho no eja ye bo me ne me ba ne ka e betena ye ho ase ben nanani me wo ho ana me wo fa frɛ me se akwala ne yale na yese o mo ko baabi no me na me kure mu nti se me je mu a akwala ne benya hoto kana me se wo fa saa ho se ha nti mka se wo fa ti wo hu baifu a wo be hu na wo se ha na me se ne wo fa ebo no mienu a me ba be fa wo na ko kyerɛ be yi nani so nti wo wiye no ka kyɛn se me ma me so ye frɛ ne fofofie efofie ba de be yi de owo bi ka so ni bi aboa e ma me wo fa ne de ne se wura me bo ha se be yi no minyi ti o wiye na ka yɛn se wo fa menye baifo efofie ba na waka no me nua no so a wode asɛm ne ba won so ye fofie ba nti wono nya baifo di ame so menye baifo nti ka kyerɛ ne se ba bi wo ko no kokume na ne ho ntɔ no ti mi firi ho no na mse da bi ebi kura na wanka ne saa na wo fa na anti asɛm no na me ame ko fie na mse adwoa wo fa ka asɛm bi a kyerɛ mpɛ sɛ me ti firi wa no wo se adwoa bo ayale mojatuo na eyewo na mko ba bia bodin se wuje mu a ye man pala kura na ho beto no to wo kan sa na mse sa wa ho se ne wo ba ko fichiri eye me a wo se han na mse de wo twa no so me a wo ho wo se han na mo se ba ko so no mpo a ma ye ba kyere me ne me bai eno so ye me a wo se han na wo so ye me a wo se han na mse ya adwo ha ne wa che kokume na wo te wo man nan na difo nya na fa na akoye wose wako baabi miansa ne nyina yesem me na so adwo ame na obekọ baabi akoye no me bono akora na wo yale wadam se wo mo ma me nkọ nam siyo mate ti me firi ho no ma me bi ademeka nam se me kwa koje ya me ma me ba akọ ye frɛ na afia mani hu wodi machi akora busuo ni ya wo koi wo ku fie ni pa nyina nti obi babo mama ne wosi mo medin nam so ate mi kwa dwemu aya maame ne gina dwemu na wo aka akora busufuo yi hwia se wo ku fie ni pa nyina ti ho ye dwemu ankasa na me fa me baba mu aba ko di machi nam ne ne ko fie me kwa nam se maame busu sembe na ma ya kire wo na he fa nam de ko sua na ade e ko nsuom ko bakora ne dua makotwi to apa me to no e fa hen wose adwo adoma ne bo mama ne nam se maame moti asem aye amumusa mo sori ya na mo kebi bagumani mu ase ya meton kyakira no nam de hwe mema ye nto ene ma jaduane ne no e kwan be na me fa so a e ma na wo school meti me ahwe wo mo wose aduane na wo no ano se nto nam se ase nto ene ngwa se na wugume kofi abro kwa asoso ase o kan se akola no makobo ne dua wonsuo nam so ne kese ne mu wanyina so mo mi anko ba bi so so nko hwe mama se mo nko me so me stati ye mo madawro ma se me ba ifu a mo kan kira nam tutu mame na me de me hu se aso me nya ba ifu na mo manim na sesa mo kan me wiase nyina ante na se me ho ba sa ya na me ho asai se me ho ansa na o beto aso a na o mato aso me de ba ya no nyawde ti gbogu ya za amazugu panye gimi awra la siasio na wala da damle dani aso wala la siasio na wala da damle dani zuro goronya maka bazuro goronya bero ka nyawde ti gbogu ya za zebele ko dungo zo ayegima amoko dungo zo molai
That's damage. Pacho bay phone nyina mo. Baye se kukuru kabiri ampari bi jam twetwe gina ntwi komidi hia ya ne ma sobojo fabia ni nyina papa bia enim ni nyina ko wie seye live on show 104.5 FM Ewiase Mu Nsem asem obi asipan abiro bi on ne batifia obo ne baye sa na nya asem ketwa amene be susu topa ma obi ara ho yempa cho say na cause ti hirafo wonyeme o Mwenye na medaja mo abra swa bombe yo twanwa na kumne ba She riot fan Bawa uhuru babeba gyo ati biru huro Nadi adi pe ya da masio matiti mbehunu agwazi agwa wi ayima yo ode o ma me ya bayifo media bayifo pa medam asio hirankam ye ni masida ni menemo yi twaka biom semi wo semi tiasio obi antena ne baby menu obi ani twaka medam ase ni bibreguo medam ase ni baye medam ase abiro so adi bira me ne ye yira to me ho wade to me ho ta me ne me ho me yare ya me ne ya wonu ohwe me ne wonu ohwe me se kamiri yo nan and wade hwe me and what if I remember Yanis what if na media one name cat mentions that one name and Nasido above one in a Muntiabi Lamanibio and Bawu I was in my dad what about will come I was in my dad She riot fan. Benkwana benam akabeni benyam denam na bedri tena abantine agopo bi chemu ada mami ya mami kurondo mami kwa mami yakwe sabena kuwa mami yakwe bayuwa de kina bi oda kumbi mami yakwe wa mabra kwa Baye dio yakwe Branuma Mozira yama kwa mama kwaju Mozira yama kwa mama kwaju She riot fan BS we are BS what I'm telling me baby She riot fan come here yamu damasi She riot fan Eniena Ente wade beba Osuru beji kukuru Na sasi be wusuo Ensuru ma beji tiagu Samre no Na semwa si Misi wasuru beji kukuru Na sasi be wusuo Brother ensuru ma beji tiagu Samre no Na semwa si Eno ti wujina bia wa hinini Misi wujina bia wa hinini Asemwe esi 2011 ofia bra be kache se ne ba abone beye esi osunfia na ya rehosem tinema min so ni aba abone beye ya pusu ahoma sanke frɛ eno adwoa ne phone adum yinum so hyeda dia mugidi ese won hyeda because network na na transmogrify ana biko na phone ko low battery sanete enti yebekun ko hakosi sabeka enu adwo no achirim enu ba oyebeifu anka obi ante ni man nan no wona ye nkoda yi a anka obi ante
asa bisa bi enchi aso enti asem ibuni pa bia na nso nipa anim asem ka yo yensa ka hwan se sabe kanwa The number you are calling is currently switched off. Please try later. O charge the phone. O charge. Nti yemfa nkonko ho eno nya abotrate. Dem udi ka okota na oni ebem. Minimum bia no ebaifo. Ya chance say ya ani esun. Ewiase ko dago na so ya se ono a. Menka se ebaifo. Ne mo yentwen ko sense abeka onu aba no. Da se mo chirim. Ate. Nti ensu bio. Ensu. Ate. Ne mo odifo adago na so ahwehwem. Se ampa so ebaifo a yemfa wo se konkomafo agya ne mfa wo se pia. Na fe gya osun no. Na baye enya fere. Etimi ne se banche na se mankani tinso ate. Odifo. Dago man. Ya prepare bia na ma to obo ano. Odifo. Mami o ebaifo. Ajese ye hwe. Sabefo akase nim play nye play fa. Mami odi ni design. Mami adwa demfu a. Ana de obo bayi no se frɛ ne sen. Adwa doma. Adoma so fo ne no nkasa. Adwa doma. Adoma. Ebo adwa jemfu abayi. Aya no krasa adwa jemfu ye bayi. Amra mi sani fa ye bayi enko benkum. Dagoman. Onim de fen bayi. Onim de kro. Wase me de ayikosua so ko nsoma ko twumeto. Also di ne design. Ide ye country dodo anu ato frɛ me jemfu a. Aya ampa se jemfu ade kosua eko nsuo mu akotwe ne to. Abrundia. Amra mi sani fa nte sai enko benkum. Dagoman nte. Onyoza. Yo. Me da so di for Joseph Mensa. Oni esihwe ni ma yenizio ba. Ena adwo jamfu a. Papa. Se unia ba adwo doma. Se to nsa fere no ama. Ba moni akosama no ahemfie. Pacho. So tena ntini nka kosama no ahemfie. Pacho yo. Se de okan no kwepa dia. Moni afa no ko ahemfie. Pacho yo. No ngo dwaro. Ate. Pacho yo. Pacho yo. Yabo ba ya obi bia sei. Obi anu ni agro, obi anto ade, obi akra ntu nsa no atia. Wo mo frɛ me am de be ma wo. Tinya bote wate. Why? Pacho yo. Abote ensu. Odi fo diagnose o se be yonu ma de gro. Ma fe be ye. Dem unni aba adwo adoma. De yin se bia ni phone no, se se ko low battery. Ti on so no chane ne nkasa. Ne sa so mbetrim, sanse fe no so man ke fe no phone so. Ye pusu ahoma so enko. Tinya bote wate. Pacho yo. Medase. Ensu bio. Pacho yo. So ya before na obi ampa me mpel ate me kwa me gongo me pel pa me do be nua e ma me em bibia ate transe obi ma me ewu ni bi kra mfanya ma me bebre ma ko tra ko sibu afo nchan no nchiro kra ate ensu we ya ba ye kra me pe fa ba ye wi me nam enu mo akwa ba ya jo what is say chamiado ani woni ma sire pa o ni aje papa eno asan afro titi afro ni bi utri pa kwasi bu afro nya dia rasta ko ba ya isem pa o na de mani aje pa bro nim kaka bro nim no ba na mo kan chira ya mo ka se ha mo yai mani aje ba bi mo kote no e ho na ye da obi o se makote ba bi akote no ho na ye da anyumre ko bu sum ye ni dia samba down mini abe mai Nsem bebre se kwa bi se de. Because sorry no transit. Ana ba no kwa fo wi ma ye o si afiri papa fie. Ana ja ya ko wo boy bo so ma boy chira ya fam na de ni agye o. Ti ba ya man ya sa dan ye de bra mo. Boni bia ni minu ya no wani. Na fa fa kama. Ti da ma se. Branim. Mo cha last wani. Branim. Iwanim no obi ahu ani iwanim na no ba na obi ahu se ho afa what a wow ho na afa sa no ai ne hewa mantwa wo sai mo fa wo bi eno akotwa akwasi bu afukati bi esiso onu mpo de akwasi bu afo no mu de wa nunum no osan no mpeza ne gusuo na ti sifam e de nyame ya adom odifo Joseph Mata Daruma wa ya dia wa nipa wa ho chiru bia bra na fa ko ne na ba bia
abema tentegra mu se pa na sebe nko adwen say ye ke be hu na die da so ye kete na ya ne ebo mai ya ba left na ba right left right na mai hu mo ade ma kwa ma no ya ni no e ma bodam say kim ye man ntima ye man trouser ye man he na mo sa se no mo he aba bodam na ya be fra ntima me ma ne da so na gengra opa tiwa nanim kama sa ono beka sa kama unga sa wonu akola ono beka sa kama do ne ma wo chere wo se yakoya ya wo ba taw ini ai woni na no meka oni posmo buja ni posmo buja e se o chere mo kontem odi for pontem ti ya mo kontem mo transenche ti se na ka cho di for Joseph Mensa na mi shira no abranti ya no ba fia ese duabo ese busumbi na de wache no na fu kakaka no mo kai no na si na tatai no na no akeka shempa na ko ya gentle na msi na uni e be za for ni nyina ajere to di for Joseph Mensa ha aseme na aka chere de me ka chere se na me shira na djuma wo yem je ne sa na me on kan wate Pauli abranti omso ma hu no aha oni ona ne ho afesa no iwanim no mo hwe iwanim ne ho afa yi pa brante tintin kase okay shira wate en frem yan sa odi for what was in frem andalutuno frem dentro on frem o ko be bi o mu frem ya chiri abiro asan ya ba ba bi mo frem o mu frem ya nko ensu na sa dwongo na Pedro no ni frem ya ni na ya de hu so mo frem dada na mi pa se mo aka te bi ya frem no e de do no kana e ko sa Amu mo sepa. Oya dia papa. Oya dia. Mo sepa. Ani ko ebinum frem, frem. Mo frem. Di frem. Dia sa na wunchina wunu no obere. Sa? Anti me kan na. Wa wunchini bia. Bela ye safe Mensa ho. Ba bro no kwafo oya dia. So wo frem. Oya dia nko ba bia bela no ho. Ko frem. Ko tina nim kama omuna. Ko frem. O sere wa no ti wo say ya de obekere no wakoye. Ko ziba fu de wo frem. Ya mi shiro. O ma ka tentene. Frem. Bravo Zofrem. Odifo, nyame admoja otra say adwuma Kumasi Etimetim Tabu Mbola Junction. Ewiase ma nyina 80 nema wo nyina no ene nyina na omudi ho dance no. Se na woka che wona ochira mo ba ho ene wona amunya ma ho. The government obi wo ha ode ne meko saa wontu anamo. Unse the government branch ba ye how many months ni? Be bosumi mienu ko enuru papa. Bosumi bi enuru bosumi mienu. Enuru bosumi mienu. Bosumi mienu mo na we. Fan se bosumi mienu. Bosumi mienu mo na we. Me kai. Enti oba bosomienu hawa eda no so no ye dia kogu ba bi fufuro kra ya to agu nti obi a woti ade bi ode na meba o echina e ene no me ka cho se ani da so nsan yo ena anye de bia ba bia watutu na mo akwa se unse abrante we ne sister omo ka se ye chia nti chia ye chinti ye mba ye nko ba bia bi mu a nka abrante nko de no obe bodama na nam sa but omu nya reshem say ye konhire fam kwa de aye ha ne beko ampan so ne on the 2 months nti obi a wutiem say yale ne ha say ya adwenem ha wo de yale de bebia wo de akyinya koduru bia nyame ya adom akina fa bedam wetimetim Tabu Mbola Junction etimetim Tabu Mbola Junction say yale ne ye friend say HIV na the government sisi ampo de ya de bia ba chese omo yale HIV hepatitis B sanya le ni na ye de duro bia ba se o de akọ hospital ne ye se virus B how ana se wenya infection bi a ye mwa about system mu a to America nyame ya adoma china fa beda Prophet Joseph Mensa wetimetim Tabu Mbola Junction memenka wa obeka se o de opese ohu se wa brabo na wo bo na enkoso no hunhum bi na how nyame ya adoma china fa beda Prophet Joseph Mensa me de menka wo be free ho be ko ne ya hwehwe mu ahu bebia o problem ni fli enti ama wo bresa ne yesuewu acha se ye yedie kwan na wo pese ye ma wa brabo ne sesa na utumi di yi a acha ya 3 months obaba be ka de goma omuma ya ma me bi o nhyira fm ha last so be di adanse ansa na mami ya bo ni kuru dia enya onu ano ono nso so obai ni ko sia ho so ni ko sia o dia man 1 month ma hunu afo se aja usunu uni so ga be o dia ya man 1 month ono so be ba be di adanse okay nti Prophet Joseph Mensa nyenum dwa ne ye betena fidie so a ye dwa da bi adwuma pa na ye
Your telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the woman ubi a wo bra unko anim say ye bosom na te wa bra boso say ye beye na te wa bra boso oton ayento obi nim adwuma kra ye say oye Prophet Joseph Mensa echina ne mihia ye beye hwehwem afasa anwoma no hu nyina ye di bro nya ko se February mu na yesi still from 2020 how I da so da ho da so sa me de awura afifufrom nyame ya adoma echina be hia me awatimetim te bombola junction die ehinta ubia oba Prophet Joseph Mensa the Bible na efra na kwapa no kwafo no ya de be diagnose sa na ya kira wo hawo no bebi efiri na yesi ano ama ususu se ya le na hawo no eyeduabo eni nti wutwa ankokọ wutwa mponche wutwa friends nantwi ya hye nantwi kra se fabla echina fabeda me ebia na ente sa ebia ne ohwehwe na o se eyese eya ade ese ne hawo no kra ebia na ente sa oba obehu no kra nti the government omo yale bi ti se HIV hepatitis B gono ene ho nkeka ho a wudi akyi a enko stroke diabetes pressure stroke nti friends pressure nti obi ba ma wu diabetes nti obi ba ma wu sankrofo ni na akina mo famla ene obi a wakọ hospital doctor bi na no aka chance or cardiac problem a eya akoma yale nti esono lia akwasa gi hundro nyame ya adom akina sankrofo ni na mla meyi saade ni na de afiri ho enya numudwa de meka no me wo hundro ade bia me se me ya abo bia me wo hundro de bia me ka me se ye wo to amra mu a ye wo to hia mu a enya wo fort but se wo hia mu a the government enya wo fort because wa ba benyine hu papa hu bone wo na wantu anamo wa wo ye kuadwuma apese nkoso ba no wo ankasa tu anamo bra. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government to be a wo how be a say ya wo and odi akia enkwa onyaba echina me family madam Bible na behwe bebi awo ni firi na akere no ye ne yetumi ye adwuma na yetumi hwehwe awo mu na ya woni pa na tikose ko hospital ampa so be ko na de kan na sa na tie nti awo asam na ye problem na odi akia enkwa nyame ya adoma china fa bedame the government protection oil Psalm 91 ya pejemo okay sisi ade me se wo de so obi so ye bayi na ogogoro ho a me menka oil na wo wisu no eno abeka na obetwe nipa yere dede na ba studio abeka say oil amesra na say na asi ena favor oil no so ya pejem sisi an bi chese wo de opese wunya nimonyam di ye bia wo de to favor oil ni bi okopole na esapon konongo a ebi wo ho oban shira fam hanom a eno so ubenya bi ewo honom obi am protect no ho na enyoma nketenkete bi entumi endi yeso okay my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 that's 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government kasa tenten topon mo wan sembe a mo fanto aso mate odi for Joseph Mensa medase me na brante be din komo hu se no na me adom ne ho ato no abrante me mo akwa ya jawoba na ho te say me adom ho ye ya from say kwaku nsia kwaku 6 kwaku da be na ba fia no me se mo fika krao
be busumi no mu ani busumi bia ku bi busumi no mu ani ese se ho ye obisi musa o se obeso hu se mu da ho nti musa se ma bo fra be ndai bo frɛ ai diabra na de emre diabre aha obendai ana ma sensena ma twetwam no ai dai na madi ya ma apple nso apple nso bendai apple so na carry we carry ne ma tv nso tv nso na hwe obere me hwe ndem oh you are also be e man tv obere ma mo so papa no odi mu pa chesai no pa chesai also be e man tv obere na ma oba also oba oba so me ne betina ciao oh boza Is over gas over here no comes hey here so 83581 83582 83583 83584 Miko Facebook enkocha Linda Owusu Keto Say Aisha Bonzi DJ Clinton Raj King Hega Ado Evelyn Owusu Ansa and afi Evelyn Matilda Owusu Ansa Nani Yaboa Modoso Daka yana escape me Nyakufu Shamo pa Yeko afan so Hello Ibacha udi na kasa fe Amleni awachura Awachura Amleni awachura da wani sai Awache nasa Asa yamba tira no pa Matima be tobi why You ati Awachura etio say yo Nana frimpon na wezi sere di koso nana Onu su he adi ndodo Dabi yana frimpon Nkoso And so for me, I wish so. You, what you write, Darcy? Hello. If I shall do now, Casafe. If I shall send a letter, kill the Casafe of boss. Departure, yet you. Departure just Uncle Penny and I give the Rahu Ancasta. Rahu Pa. She said. Ma brother nene na sa de ne debusuam na edi omunya san ama me ra ho ankasa ni kokakura ne de yeyi nani no me ra ho me su papa oh erade mo awo mu nyina na onyi omu free sa o hawo ni that's ramity hello if I told you jatani ni I'm Pachon Richard Dishi, the ball. We dear, Yamison can coincide some new edition or Colombo, race. I quality between us was Plato Kuan on the ball from 5 to 7. When they see a moment down because then the cocoa you to do it, getting missing to my order. I could put somebody to my palm. Johnson, I'm a bomb bus. It does it. Arita Bonzi. That's Ramity. Arita Bonzi also me chawa. Arita Bonzi na mami kwadu. Hello. Okay. Oh, Kwame Mwako, original Nigeria. The contractor. Papa. If you am good. So you do for Joe. The lion to the sword. Yo. At the performance I should be at my young class. Profa. The first message I said them. Okay, no my money. Then the year to home thinking. Uti ni amayamu ya dia mara ho se ba ko no ka se ko ti ni ta ko ra se dia ni dinya ma ke ku dinya bia ni no ya yi ba ko ana ba ko ahwe o ba be sia o egusu fo se di ye tuma o fe nshira ka ba ti se o ma di o mo ha be pia no ba di fa ma di fo so di vo la ja ba di ya di fo mo so mo ha na so se dia tie bia ya di mu di ana mo so se bi o mo wa ri su me se se o mo fa nyem pa bo se dia tie go fa mo mo ma me na ade se o so mo no so bamu hali biti kina ngbo shi na on ta homa me da say that's ramity hello adawusu jatani ni ye we de wa baba badi hey manafu ni ba jo we Tiger Woods I want to say na de bi wa ko pie ye chu praso that's ramity yet you we de yi asamina atobe pawo eyo ya mwase dena to ya se ya mo weekly me da asamina ya wa to wanim mate ya me mo juma mate ami bye bye
Yo, that's Ramity. That's Ramity. Hello. Hello, Ndonji. Jatani niye. Njobu shapanyini. Jakwam fori. Akuramoni ajuma. Akajana na je pashame fara na pa. Yeah. Yo. Ndonji mammo. Mza hawa hapa ori na no. Njafo madawroma. Problem ni abetu asobo. Eti no mu nya so ya asama dai abawo. Ye nya di mpa mo betu achi se de be ya. Bia be betu kama amiye nya. Kodeji ishado fu nya abidase. That's Ramity. Yamfa cause na enzia. Odi be wadan my so. Chana uka chato. Yo the government dey make chato and say china wa obebe bia wo ba brantem. Because I nipa ne dawson. The telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Goman Divo. Na me admo e be hia na atwese ne. Mate. Eno, ocho ya mon kontem. Odifo so mrantem ocho ya pontem ti ya mon kontem. Mon so no para mon kontem. Se na so ka twato ye ko. Se dem ka twato ne se. Adwuma ne dia mo ye mo nya ne sa. Yo. Ya me shiram. Onkam. Omama nkwatenten. Yo. Yesu nti amen. Amen. Ye ko pa hwane fura china de beto aso. Mo mo na Facebook nyakopo ensham pa. Scott Fellis also by nyakopo ensham papa and for YouTube for Pemsan TV, Samang TV, Morton, so Yakupo Shamo, and I feel a human penny na a progress manager, Fifi Okra Kukuseku, and I feel GM, F4 Jim Agla, Oko, Offense, Client Service, Alex Nafe, Edna, Nuana Kanyina, and I feel news editor, Kofi Edu Dumf, also had the Yakupo Shah, front desk for Yakupo Shamina, a Jumokono so, na Sanso Makasia. As I call him producer. Na je ampa performance zikapatos mino pas house number 2 akomo hen yakofo insha na fe asidan kama Germans enkoso hene na fe akwasi buafo ni wona ka ho nyina pa ole nsu yakofo insha pa me dia ja usu mampa kontonchi obo hia kuma na wa akasi bretuba kwa me gong me fa se fa rabotima onse mo ajo na nyino nso ya de pa yakofo insha. Yes, sorry, so ochabati enka so bon samba is on Nigeria on for 77 enkonechi. Creativity only pays in a civilized society.